na ese wawo nurse for be frame say abayo na Akoma FM also on me yim no wawo Rebecca no wawo jayam na kakra say na June obi ni obi share June no to me January nti ho no man jantum papa nti me frame madam for be our nurse ni no chem say sadia me nkwaje ni antenatal card na me hwe na me kakwaje na me hwe say no kure say de no minim share no ebe si super pepa nti me ya so je me kwaje antenatal no me kwaje antenatal card no na che say onyim 28 weeks plus 5 days Akoma FM 28 weeks plus 5 days no na che say 9 months plus 5 days na me so me calculate fi me June 11 no me ni share na 8 months see eden na odo wo no nti me ka say da bi anyamia cause me hwe date na me ni share ne den na wawo na anyamia and am I to compare for no mo kire me say so on be ja to my say me kuta DNA test I prove say ampa anyamia answer o ma kama sama me me say da me de bedane Akoma FM na o ma abo me na DNA no amame ni aye DNA it say DNA nti na wa ha man bochani ane na mayemisa we say nye bia no Rebecca tete yi a wodi nyinsi aso no we ya wo girlfriend anasa we yo man bochani am girlfriend chiremu e okay only year 2020 I December num menen net bro no so me hu say no o twum na me friend say Rebecca and then him ready na him and she dan here I didn't say papa na abo be 6 ho timu na magaje so and then him ready person oba da me nchen enti be kan no wanga hwe osire ye na say da me pa me no mama no na oba frame me timu wo de me awa na abo 9 10 to 10 ho na frame me no so gina me dan no nachi me gate nachi ambaso me bie no gina ho ti me bie no me owo me single room na meti ba nkunyenum to ko tena ambaso obakura no hye 90 ena ode bae do oni de menene dai mangasa menana na me bo menene dai menene da kwa me bi send say o ye save ana na o say da bi ma me fongum trust mbojan nti me ma ngwa me fongum sa we December no esi na ba January 2021 anu so bene ni share sa te fi wono ga jem so pese wono me tra na me so da bi men anya we nto bi se me o ya me da na me so ye gigi ni keke sa na me ka kire no 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 agi tum we catch again say me ka jen say o ka che me say o pese ye tra na ye wa na me se da bi oni de sa da no yin fi me na me nwale no dieti na wa no me ne ntwempena so onda me ka ni prenchira ni say we nda ye ni jege kan ya jeje nti say wo fi so beju ni abra ni nje ni na ko sa na me ka kire no Francis Mako wo catch her lady Francis ka say Rebecca say mbochani wo ne ntina sampena mbochani me ka kire wo nwa no me ka kire but mo jeje money ma mbochani me ka kire wan kwa sha wo lie and say onu o ne pe nti me ka kire no say anybody me ntumi for so no man for so no me we ma decide na me do tunenum na onu so pene ye nti me mu say nani abre pe we mprane awa na me so say me tra sam say dia o frame me amfa ti fi ono o frame me amfa ni phone da e ko si say June 11 fina oba anu kwa na o frame me amfa nti mi wo dem na me te kokoko me bie ya na owrem no so sa June 11 on de bibi on so BBC ye on de na bibi de me ka chance say o person ginani a ombre nti on de sa June 11 for no on ne fi sa 21st 2001 June 11 fi January to June 11th and me ni share na just ade bi o ha okay and I mean lady no Rebecca na wunnimu no area ho da mbochani mni neti area mo ono neti mbochani wadamfo no anya madamfo onye wadamfo mboche debi anya mkomodifo anya madamfo enti esi den na dakoro Rebecca etwam no wa friend say Rebecca yi
and na dia me pese wo beda me mpaso na me sinaw enye sa na aka kire mpoja ni me hu de o twem ko gane ne sen wo twem no de na me friend no ba na me pese wo beda me chan na dwi sana me ka kire no wo pese wo beda chan na dwi mpoja ni Rebecca baby awo bia no fa cheme say me use this word way but say the enkomoni twetwe ni se kono wase me bisa ada Rebecca no wunnim no area mu ho Akoma FM say oye tokura be me bia pa no akowram no apie o ne de me de sai man de me hwe me de me ana me friend me ka kire say me nim ebia me try hwe say be fa o try hwe me try hwe say be fa de minim ni se obi kwata obi ahwe se ne pe ma me we de ho ye me fe pa me pe o ye okoline man kan sa nyamani na nkire wan kan jo so da mi hu na me ka gen so mpeso obeda me sa na me kan obeso obeda won che mpeso obeda dabi Akoma FM ene die na na house ada no a anukana me ntiase kura me dwun kura me ntiase ojo wa ntiase se obo abo o dabi onye me pen da me na onye oba oye we ye de me tisa me hu we dem pese me yusu wonye oba wa ye de ma me ntie de wo kan ye onye oba me pe onye oba wo pe dabi etienne that instant no edie na echie wo and there me ana me friend ka chen so wo person obeda wo ana me kaza on the me hu se na ye cry basa because I more times cry na madam obi cry per kwa so the way dey jai ba me de me hu kwan cry first cry me de me ne ko ye bibi cry dabi menti ase obi pe no atumi ka chen so nyae ne sen menti why na pe no a wo ka chen so nyae madam for ba ko bi fe no kwaku die nti no wokope na woka chen so nyai o se ona mo wa se obi a oyale o se onyo obi a o se da no onam wa onya se da nya atisa obi oye timid oye obi omomo oye zimzim foni bia onya zimzim ba o so ase on pekasanti oye mi hu se na oye cool wadafo no kwa akopɛ no na wo ka kire ne se onyae no na wo pese wuwuram enti na wo pese wadafo no oboda na achekura ana achekura ena wo kofae mbojani ene sa da no ye hot adanu a wo ka kire Rebecca say omre fie no ene na wa ye hot oh da bi na because wa ye hot na ase na I say I talk or say me obi ne da David Francis kanokre o da be enyesa na ababa wa wadanfo kure kɔ ho enye wakono se wadanfo no mpokura be kɔ ho esi den na wo dakoro wote wa na wo kondo ade no I am kondo do na kondo o ma da bi mako na wo kondo ka kire ye no kra de one ana me ka no kra de ba ko pe o kana wo ka wa free na I am kondo do ana me ka se me hu kwan fa so kra de ka kire no kra se we ka kire no kra se we de so on be dem nchem Akoma FM and it's a guy no you for boys and me to me nchem well yeah for boys say bia wono wa pe wasie ana no boy girl no sometimes ya no person otwetwe ben was no ana kire ye and me to me nchem so one ade ho say bia kwa ye bema my sister ye bema na say e bia me manage ne ho sometimes e na say me twetwe anya me komodi for kra me ne ndi nkomo me ne dubio ye bonsa ho no echia e bia twem ko no obi atwem ene yes hada no ye hot na ka na wa de ni peja David anya ma de ni peja na ene bibie ni wo be ka che ye beti ase se wadam ne ba bi enye wadanfo no wontwe mewo monkasa na wuhia no anu aka chen se na die me pesa wo ba me ho ana me ka se esi okra me kra mantia siepu esi e wantia se mbojani okay enti wo ka chen se ombra se na wunye hot wa wo peto 7.9 FM
Eya juada yede nyame ase ene ye juada twatoɔ ɛwɔ October bosome no emu nyame eya domo china na eye 1st November onyankopɔn ene yen edini ye papa because ye hwɛ wo ne niema ahodo pia ekoso abrebia no nyame ehwe yeso de ekosan de eba na ekyere se eye nyame no na adom ene ne do no an wodo bi ene nyame ededo yen enye ye nwuma pa enye ye papa ye enye ye sika binti enye ahodie binti enye ye dwuma binti eye na adom arakwa nti se woda so etiase a na wode asedem rempemu asiedu ede amatwe di amponyankrompon esanse eye wono ena ye ena ya juada akomamu nsam dwumadie no nanso Maa Akos me ne mabedwafo awie ya gye adwa yede ebramo na yenya tena sesei dia na wawunim se baabia wu na baabia taidin na baabia aye pinson wose enye no sa pepepe enetie sa enu nti bomodia na eka ye ho ena awie ewa Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM bomodia na eka ye ho ena awie ne emfa dwumadie no emro hyene so ema me se ubehwe bia ewo Onua TV ena fe Rabi 1 TV Onua TV ena Rabi 1 TV ubehwe bi ewo Facebook eya Akoma 87.9 bomodia na like page no comment na ehye ema ye koso na ehye ema ye sanso ena YouTube no eya Akoma 879 Akoma 879 na eno so wa subscribe page no na wa mia bell no so into brain so you get notified na won so wa share ama fufuro pin so enya bi ahwe Piwak Natural ya what the 3p garlic meshaba and afe grow fine emojadro ebiai wonom ena so yasne we yen first area ye de ebra wono enhwe ne sakwa mesremo minion ma mo hwe e wo Facebook and afe YouTube no won hwe ne sakwa wo hwe no na won so wo share ama afofro so etumi enya bi ahwe Peter Ba ejina so adwoa money 1 wo jina so wo sema Maa Akos please how is little kwaku adwoa money don't worry ene ya the little kwaku update ebebro enu nti bomodia na tai chuku netie kumi kwabena Emmanuel ono so ejina so ebe aso Ansoba Jacob oho Mas Babetu jina so Nana Henry Ochre Alezo Dennis Buache ono so Obapa Christy wamaya monsters abefe bonale listo wojna so kwabena kumi kwabena Emmanuel efi asuome ono so jina so bi Obapa Christy Obapa nyame enshapa Christy ono so ejina so na ma atakonadu MC ya preko ono so ejina so akwasi berima ye na frempon dan so na je se wo jina so awie do so pa Zuzu Queen ono so ewo so Agnes Asieduwa William Sunday entry Aretha Bonzi Aretha mnimso ho ye Rebecca Osei ne Adwoa Bohima Dillis wono ejina hobi na chese wo mo jina so nti bomodin a na ehye efa ema ye yemre na meni mewura babi emedi enkomo enawiai asam no mo erem asam no ye kwaseabuo entoaso ene ne mprenu ene ne mpresa so na chese ano edin ye panti bomodia na fe wani na renwa so na etie de ebekwaso no ba mamemu ahewie manto nkaye within Akuya Kone okay Akuya Kone awie edi asam na to Akuya pagya nim na yente wonkaye 2016 na mene guy bi na na eti ewo north enti mi to kwan na no so any process to kwan enti me na medical koye ti me koye no bibia ni ana wa frɛ me ono o maame na ma send amu me de me bre ho no ma me send no ho no me ko efie makoma 6 me gye akatua ni bia me send ma no maame ni yare kro frɛ me ana ma send ska ma no boy ni maame na na kofi boy ni frɛ ni na na kofi ni maame yare kro na wo ka che me na ma send ska amano se me send ska no ne me yonko ba nso enete Ghana edie wadi me yonko ba no nso ekọ Lebanon ska na me de me send amano odi bi nso akoye passport no mo ni na no mo je omoni
ena me ba Ghana na msa etu kwan ko oman saa tam na me ba Ghana no oni Ghana no so ko Dubai enti mi oba Ghana eja me enti obeba Ghana no ka kire me say me ma ye mra Ghana na mse me ba ya fe no manya 6 months enti no mu nja ma me mba say se me ma dia ene wonti mintina entwen me na mso okay ba ho no dia me panacha bet ade a wa prane so obeye no die e den obeye enti obedru ye no na me ma frɛ no oba kra wa nkra me ti mi na me foso ni bisa se da na kofi beko eno ka kire me se ya kotwa me ticket ne kra obedru ye na mso okay ma me frɛ no me frɛ no oba bi na pekiye oba ne se kofi ye ne boyfriend ma me frɛ no bio e wani de mi suye pa me ye me ho ayie enkoda e wo ma me ye me ho ayie wo ho wo ye ho ayie wo ho ada na obi awua ai se me frɛ oba na fa ni pa ne se ne guy no nti ma me frɛ ne bio me so e ya meta e ye no se bia mitimi e chat no to say like another girl nti me de na me fi se bia ebi no ye me no so me pa na your voice nipa ni di kan ye tape ba ye na minim se yo no o di magro afi mi ko bo voice bi ti oba voice ena mi busa no ya kire obe file say sa time no na o ba Ghana na ya kwalanta nti sa time no kwalanta room ti no onu oba bi anche na ba bia okọ charge ne phone no oba no na afafu na ya no mi phone so a wo yi message hwe na me se nya obi bia no aka nipa no ebe fa phone na wo be charge wo phone kra wo me dem a me call wo phone mu say me ko hwe ne me wo so nti e che gan ka kire me say me ma mani na ho na nya me nkwa no ne me kasa na oba ye no kwa wo hu ne na bebre na me so okay mate nti o kan ye no boy ne pa ma cha say nya no kre na wontimi emfa machi nti ye kasa bet na enhyeda nya te say yi no be ma do kasa ompewa wo ye ne den ya ompe obio ena me ka cha ne say ne wa ye idie ene me gi misika enti sa ga no no so ode ne etu kwan call Lebanon ono so ma Ghana enti me so mete hint ne say one ga no e wo ho na me kwa chat ga no Facebook ena me busa no se ani no kre na kofi aka kire ne se oni majai na so ono ne ne wo ho Akoma tu kwan na ne passport ni bibia ono na ye me bisa boy ne se ga ne maame na di ne tu kwan ga ne so oboa se na me wo odre nyina wo me na me phone me ba na delete saa yi na free so me ne ga ne chatting na e na ga ne se so se enyo no de ne kwa me musa ne se passport no hwan na ye man boy ne de me ode ne koye na okoye no kra no mfre no eno eho no kwa enyo mu nyina na omba me wa Yusufu nti okoye no mu mani Yusufu nti onya afun no ofre no boy ne ka chan say me na ga no oboni di sese mpo na wo refi o ka chan say enye se bia me refi na me ba no mu mani Yusufu enti me ne ga ne kra ya danfo na me ne ga ne kasa okura no ai na me ne kasa enti me ba ya this year ena me frɛ no me balance ya na me ka chan say me sika no me ya me pese me kɔ enti this year na connection man bi ye ma me enti visa ne bae scan na urgent so na shede no na me frɛ ne say kofi se na abo enti scan na wo ho no meji was say na ebe so na me so unya 40 kra 40 million 40 million 4000 o si yo mate ene se te sa dia visa ni send me ansa na me di scanner ma na me se mi a me wo mi sika se mi ko me nko ene de se nya wa asem tu de fa mi sika ma me ehwa na me friend bi ma onfa de se mpo de me friend na me do obi fu fra ko bet me la ni de me fra na akate ebe kate saa enti no ma me mu nyina ni me family mu nim enti na me ko fa pre kra o mu fie kra na me firi ko ye me ni na ye bibia enti na me nim se bia se na ebe kwa ko wie enti me frɛ maame ne bona mane se ni se na kofia wa se nya no kre enso efie ho obi na ka kire me se wakofa oba aba na maze no onware me se bwe ne maame no ne odi ye ga no opena sempa enti minhwe me se wote sama send ska bi mama boy na oni me kra be yaka na me so okay mate enti free ho no oba Ghana no opeso sa kobio eno se okọ ne passport na wu okoye rene den o peska ba me so na me toso me se miniska me madam maaye
wo jam so saa na msi miniska into okoye o so maame akobosa mana akoye ena o de send me na mso okay eni omo ne yire na ma ne se nyame nkwa no ne me ho into no omo o de omo tukwa no omo beboa no ena maame ene akwa aboa no okra mo mienu enso okoye no wan fa hweman ko top plot or me edan ya mimi si no all because of onu nti no mimi dan no manti me ensi enwe me ba ye kra me nto aso enti me friend na me nya no mi wo ho no kra me de sa program no kra eto manim mo friend no so obeba na me ma Ghana bet wa ma ena me ba enti me ba ye madam fu na me ne ti no o da bi o se wo de twen na ze say de scanner che me so me nya e de ye ma de me friend e to me na me friend o say kana me so de me no 100 million no endru sa na me say ne du no fa ma de ma me meje 1,000 kura meje ma de me friend na me nya no enti me de ne ba ha say mo mboa me na munji me sika ma me because wo bu me kwasia ti me ba ji me sika nu nti na me bae abrante ne friend say abrante ne friend Nana Kofi efri hene o free session Western no session abrebla okay ne ma me free a cheche ne ma me friend say bona busia ni bia woni friend no anti amra ena boy na nkasa nso ye friend Nana Kofi ena ne sister nso ye friend Akiesewa me wo ho no Akiesewa me ne kasa eye bibia sa ge ne de no nso no woni mu bi oni bibia wono nso koko wait wonyem oba Ghana ena oba me ho se me obewo enti ope baby car na mse na baby car de se obetimi aka kire wo unua be ma ana se wakuma no enti me mama kuma ba na me block no pe number for no ane number new number no de chat me be didi matem poto na mse me didi ni bie because uni ekọ no uni mu bi wa yo te se uni mu ho hwe wo sa be pe ayaka ana se wo sa be pe sika from ho enam se magimi a me wo gimi do ma uni ani enti no wo be sa pe sika from me didi na tempa na no wanche no ena okoi to obo ne mame amane na omo se obi frɛ me bo mama na se e de asɛm na maka kya Akiesewa na atem didie be na mse me nka bibia nkyerɛ na se ni se mete wono kyate me se obewo enti ope akraka na mse me block no de number foforo e frɛ me edidi mata na mse madidi ni bi na wosena wo jimi do emani ni are odo be na ade do no say like odo me wo man no me kra me nti ase because me no like no pe bia no me ye ma no so to me no to be ma mom na unya adwuma bia enso na me di wachi wo mom eye de be ma ni pe bia de ma no na say be ma ni mom ye de wo pe e de ma no ne pe no so bi okra o ka say onifu a na ma send iska ebi okra no akoton phone no ge ne ka chem se me send iska bi ma no okoton phone no esa eton ye me nso me be ko no me wo ye na me sa ko school nti na ye kwa ko chom ma me to phone ma me na me ja ma no ge ne ka chem se sa phone no kra no ye den oton ye na me se me dem no se akronfo ye den awia timi de minim se bi okase ye koto we ya na okase me na me de amano ne onu nso ko Dubai na bibia ji boy no Nana Kofi no ko Dubai bibia ji se me omu hia sika sem kra ne ma me se frɛ kwa na abona mane no afrɛ me aboma mane ebi wo kra no omu akwaji obi phone na omu afrɛ me okoye no ko visa change me send this free Saudi Arabia de bagana na omu sa send man no Dubai ni nyina no ma me no papa te ho enso ni nyina me na me ye enso ma me no etimi saade na ya me ma me nitimi gina ho e ma oba no ko me nitimi nka se me na chinchan wonware me dabi but wu nim ayonko fam e wo me ne oba ni ntem se na wo ma me wo si bie wa Akoma mu se wo pe ma asem na nke ni kwan se nya me ye ma oba no ni kwan se nka wo kra wo so so oba no so kra ma ne yesa into onu omumie no se boy ne ba Ghana we bro be 2 years or so okuma se be me nimba bi owo ma me no sika ne de ma me ni mu bi boy ne se obetua enso wo ntua de no ma me hu bi se ma me no me sende ma no a
maame ni no me frɛ maame no ebo na mane se bia maame no ka se akuya kofi so otu kwan o okọ ha o ma che no bi so onko because of na kwantio no enti send this kan ma send agent ni so obeji say ya se bia like o kobo ne ho ban like se bia obetu kwan no se kwan ni be bia na se bibi say no enti se bia wo kosofo a na se okokonfo ho a wo ho oji sika no se bia enti na ma send ama no agent ni so obeji say ya na ma send ama no visa change cry or call Dubai kwa visa change me send this car every Dubai e ma boy bi ansa na boy ni ko ya ma maame ama na send ama no wo Dubai ho no me send this car for Saudi Arabia eno no ya sika san wo send ya to wo send sen e ho no mu twa me car 900 into e bedru Ghana 1001 e bi also 1002 na ma send ama no minyi bi kra na me dia to wo wakati ya no obosom ya akatu ya no e wo yetua mo ka bosom ya na wotwe okay o mutua me ka bosom e bu on so na me madam 3 months 4 months no bi ni na bo na ma send ama no wunyi bi like wunyi sika ni bi pacho dabi bosom me so na wo ji wakatu ya wunyi sika ni bi na wa send dia ma na kofi pacho ani but when you oba kire yen ma yehuna dia na like a one na kofi ho ya wode do no asembe no okagu asum komo ben ma yehu because some akoso ya magi misi busu misika me ba betra akasa ma me ko nwatwe ntintini meduru fie kra me makasa mo adam buofu kasa tintinti na me gi misika na ma send dia ma Mr. Zedudu ada one boss ngu manum won tutu me pa chaw edian na wo yede ma wo a wo yes me to me the minute time the minute ho ka yes say minute no fu we no de ama me anase watch we me ni bi sa me ni sa anka like onye me sa bi say on so no be ma no ba tia nipa no ehu say wa ye bibia ma no nipa no hu say wa ye bibia ma no but ono no de onye bibia e ma me wonye hwe mfa ma wo hia no wo kumasi ana wo hia no okay me hia no like as ye nyina na ye free no for ye kro na toto aso na ye sa ene like agragro sa na ehu ye hu north se hwe ho ene ye di hu ye hu nti like na me ko no ma na me parent no mo print no mi ja ho ko na me ko fa baby san me nti me wuye no na yesan ka bom woni kofi san ka bom sabre na wuhia kofi no wanya mfie be san ma yehu betimi mfie no di ntia me bisa me di me point bi afri mo no wanya mfie san oba na wusa Akoma FM na wa class 6 class 6 ntina wo be 14 years na wo benya na benya 14 years enti kofi na a breaky charity wo virginity ana kofi na breaky wo emotin ko botin kwa yente ye bisa question because ye person ye nya on the breaky wo virginity which di on the breaky wo enunti na wo bu do ma no because you are a very beautiful lady na enunti na wo bu do sa de ma no na say charity tell me mami hunu di enti a wo do ne sa yanko ni manase like na me dono de na me dono but me nim ni enti na me dono sa wonim wonto o mauska o mauska wonto hwe ma wo wonya shopping ma wo sabre na wo me plan mitimi ye aduane kra free ekrom ma ka de brand won onu no krom no free he na what you start to me ni nyina mu de na wo ye ma no ni nyina che ye wo free o mo ho no ma ase kro no se wo ba me rodo ase kro no to aso wo kro ban kire ye se wo free ye wachi ye wo ye krom ni ye sui ansa na waba sui nkwanta ansa na waba nkonya ansa na waba mo krom ho abrebla enti na wonu aduane free mo sui ho na ebre no na aduane no na meto mo ho kra ye bibia da bi unkire me mami misao because na me ni hobby ma ye hunu onim di enti ma ye hunu muwa from ashase
wodi aboa no a wonya hwe ma wo one paba na wani Fred ye di two kwan still woda so boa no na waye uboni aya eti se ye ntitire ye starting ya wo ye ma no e o baby ani no minye ska kra misaye no mobo momo ema no mi ye no mobile money ema no mitimi enu aduane free school nso ekoma no se bia ye ma me temps na se me kwa mi ye aduane ko like no pay bia no nso meto ema no o to de ane de en o se ebi wo ha o se mediwe na mato na ma ye aduane no ema no okay na yen hwe sabre no wo school wa wo fo na na hwe wo enti na se sika no wonya dwuma wonya se sika ni nyina wo hene a wotumi de sponsor na sabre no okay me mame ena yo sponsor me ene sen say me ko school ena me like me nyam no na me papa wuye nti me sa ko school na manfo epemasem ti ebi wo ho no ma me papa free sehwi akontoma ibe nso ti ebi wo na me ko school na omo pemasem na makokra omo na omo amaniska aha enti se omo amaniska na me kwa na bia me ne kaso ka se bia woni ska na ma send moma amanu na wo hia no ye den wo no se student na no ye den ba chan ono so ko school bet o wie no nya adwuma bia nti no o wie GHS na SH o wie SS nti no uti fie okay na wo ka bibi say wo tumi nu aduane bre no na wo hostel and now wo boarding house because kwa be na afa so nya okay na me wo hostel na me wo hostel and na wo nu aduane free school mu bre no wo fie na no wo fo nim say wo ne nana ko fie ko out okay no mu nim de no oba ye krom ho cry ti no mu nim na wo say bia me ye aduane ko de obi ti na ma me nim so ne boy no ko out wa anye 1 2 4 like one catch you say jaya na bibisa okay o mo kai de nti Charity o mo ka kire me say ma wo ba kwintinu e wase me mama ni da ho na me san ko school no enwie eno wo school mu na wo SS na wo ba kwa na JHS ye ko kire no mo ko kire JHS no na me nyam ye wase no na wonyim me wuye na me san ko kire ye BC mo ko kire BC you know e na wo ye ba chan ti me wuye na me san ko kire ye Akoma FM na wonu aduane ne de bani ade na nana kofi woni na wofo e na netie na wofo nim se wo mo bani ni school ni bi twempena ya wotumi nu aduane de bre no me pa chan no mu nim wa ma wo man stop you so we student ti hwe so ko wu school ne jai wo mo bani wa wudi na chie no Aya Akoma 87.9 FM ubetumi aba Facebook live Akoma 87.9 like and page no comment na share YouTube Aya Akoma 879 subscribe page no me bell no so abrecho abenya notification no na won so share ama fofron so etumi enya bi ahwe ye ni charity na edi nkomo na awie charity nti woni nana kofi atwempena efie science na wuja ne hase etukwan na akwantu ne na kwai yehu me ko Saudi Arabia 2012 ena me ne no satnae aya kasadi yonkrofo tie o ne yehu ne yebeka ena me ne no satnae nti me ko Saudi Arabia me ko twa 3 years okay nti me ba ya no so ko no ni Ghana ena me san ko Oman ko twa 2 years uko Saudi utukwa wudi kan ko Saudi ena osa ko hene Oman ena osa ko hene last year na me buy me nko bi ufre Oman ho ba last year na tama wo ko ye ne di senyansa na nana kofi nsu tukwan no no ko hene me ko ye no na me ko 2 years ena no ko Dubai ba ono no ko ye no wanya 2 years na obaye enti utu kwan no na ofo aso se o ko eni ade wo ko nyina so na mo twempena patran ni fie mpo na me firi ko fa aka enti na me wone ho me visa kra bae no mo frɛ me kra like ase minya kwa enti na phone na me kan be me phone no nti omo me maame ko twa na frɛ me nua be ma na frɛ o no e ka kyerɛ ne se omo frɛ me amemfa no agent na frɛ ne se me visa aba
na me kofa me phone no na me frɛ nti ade akye no na me ba akra ade wuja ne wa akɔ na ye oya ti na ase wo pa akwantua no so ba ye a wato phone ahwe wo mpo mo kɔ kra hwe wuja ne ho no akɔ na ye oya na o mpacho da bi na minim sɛ saa time no visa no beba okay all right enti bra wo kɔ no no oye dan wa ha okay no onye adwuma bia enti tama wo be wie school no a obi o ma me ma wo sika enkofo ma wo sika na wo betu ne netina ya wo no so nya adwuma no hwan na na hwɛ mo mie no odan nim Charity sa brana wo ko school ndi o ma me de ma wo ye very beautiful lady wo papa wo bia na papa ye enti enkofo be support wo de be ma na di fine wo wie school na wo ne ne betina dan ba ko mo no hwan na na hwɛ hwan okay me wo ha na makɔpɛ restaurant bia ye sɛ adwuma bia o mo ana ma be 1 month na ma jai no ma ba ti even kra me ye adwuma no kra na Akoma FM me wa Ghana no kra no na me ye adwuma watepa month ne kra nso ye no kra no no waji sika no ebi okra no makɔgye saa tam no mu twa ka 15 na bia makɔgye no ma send bia 50 cedis na me de amano wono be ma no te ho aka na nan ato so ena wo ba no koye adwuma na ayi tam okran so yi a na wa ye dan no waji sika da bi Charity many abre wasam no eye ni bresem onye beta enye bogom sa eye ni bresem pa Charity me say wo say wo wie school no a woni netia no no oda ana wo kɔ hozo na wo so wo kɔ hozo no nye adwuma bia adan enti se bi wo ho no ni for me so ni for enti se bia se me kɔ o ma me ho a o ma me na like se bia nwumre se ana wa pa aduane amaye na e bia ye di si ye kɔ fom kɔ bi ha na o ma me amaye sika samo kwanya afoma na ne kɔ afuom bachane wodo di afuo okay no to ma me koko Akoma FM ye kodo wone no Charity me pachi wo sina me bisa hwe me pesa tie fo ye we chichi de benche ye e be hwe bie na wo mu hunu mu a wo de aboabo ye beba na busuafo so mako yeso o maami yeso wo hwe ne papa ya wo maami yu boni aye ne yeso wo hwe o maami ntino me peso wo mu hunu mu a wo de aboa no nti ma wani mre se de mani abre e mensu ensu Charity ensu sa na wiasete people anim wate na mom no kasama yehu sa wani abre wudi na chi ne kodoi afuom Akoma FM afom a me ne na ekɔ ni waya dan wuti koko announce what tenu abo ti bi da se bia wo ti ana mesesa ibi wo kra ye kwa me do so do ana me so me do bi na Debbie o Charity wudi bi ani kakra kire me o se de madu mic no eye me no bi ani kakra kire me ma mi hu adekodi a like hu no nana kofi ho because me ntinye me bi ase ana mintime nkasa no wabusua ni bi me ntine me because no tete me pa by e wo mu ana se bia obi ntine ka se bia men frɛ me ana se me frɛ no no mfa ebi wo ho na mafaka Akoma krom ho nti no na minim odokra na me wo ma no be yetimi jai na me ankasa me san pa na cho nso ni nyina echi no na wo de me fam adie na no wo do fam yeah me like me ko hokra na se me ye kokra wo se be ma na afro se ye nyina ye nti kuro ba ko enti me ko na me ohu sa ne ma na me nso amama ye basa enso me Akoma FM enti me hu se bia me ni na agya me enti me hu ase obro eno no de enenti atete na ne de atete ben na no de tete wo na gya na bugyan no na nyina so ne de say like no pay ma bet me de na me nim even say no no city no omo ka kire me bet me say ono de me njindi omo ka sa nso na njindi da ade na hu no nto o pay ma
cause oba Ghana no na me gidi ye cause oba Ghana nyo oba baako e no fa no nti no me gidi Akoma FM opema enti oba ye no na o san be patch of say ensantena like no be enru enche bia na o chate me say opeska me sending a credit near sie bia no me mfa nche no na me anana ni da me so no ene ge na ode ne koye ne ye mienu nyina ye yi ni mu enti no sere me mfa nche no na me ne ntina na me ka chance say wontimi en sponsor me enti no nya de a me ne betena bio. Okay, yanhwe ebre a wo wutu kwan no wo ko Saudi no na o mane no wo send ne chop money wo send ne sign ma cheche oh ebi o ho a me send no 2000 ebi o 2002 ebi o 1 month na ma send ama no 1001 ebi o nso 400 na ma send ama no what the man is so on fanya den project be ma on fan to agent months say 4 months no attack no again so no na e wo ho to aso charity edru ba bia na charity a break it down wo betumi aba Facebook live Akoma 87.9 FM yem timi fa wo fan jeje but the lady ye ne di nkomo no oye nice lady na yenim diaka agise yenya na kofi no ono so atumi a che so na charity so di na ho fachi enti no mu ade anampo kra se wo pemema anana ne suban ti sei na kofi so atumi a che mu charity obetumi ya ade kakra ma me obetumi ya sorry kakra pejo mu kakra ma me wo Saudi no ye ne wo edi ye ne wo di nkomo but na ye nim nipa ko a ye ne no edi enkomo no me pa chaw charity a ye ne no edi nkomo no wonie ana meka no ye tumi emfa anwofen jeje de but say ye hwe ne kasa say ye hwe na ho brase say ye hwe se de wo si hwe be man efri ahyase edi kokosi se wotu kwan ya like say de ositi enko benya be ma ya obese ne pa ana wo ba ye obenya me mo obese ne pa wo mo betumi ene no etu anamo enti die enti na wawu ama be ma baako very Tibra Facebook live Akoma 87.9 FM ebia na wonim charity ebia wonim no wonim se de osi kasa nketenkete kwa waboa ebia nani so ahye Pastor Julius ebia nani so ahye ebi kwa no yese ebia no yese so etu betumi obi o wa no onye bata obi no achara na ho se ebia enti wo betumi aba Facebook Tibra Facebook live se na ebia wonim no obetumi e de ne ho adanse ahye de o kan ya mpa yes ebia na wonim se woni na kofi ko out ebia na wonim problem aba abrantie no ede ne famu enti wo so sha wo betumi aba na chese wo hu no wo hu sam pa charity na ye ka ne ho asem no onie say na abrantie na de aye no wo so betumi aba abeka bi na ye hu no abrantie ni su anampo charity tu kwan no woni musu na abrantie ne dan na di e wo ha yes important wo ha say na woni nana na tie e na abrantie no wo hwe de no wo ye a wa wotim kwa ka chon say abrantie we de enya charity nya asetena pa e na ono na tie nti o tu kwan a wo ye de opa e bia wonim pa and you can come on Facebook and tino ateti de wom e na adwuma no so eden onda obeye adwuma sa like ebi o high hot time 12 1 ebi o so a obeda sa time no wa sorry be 5 4 Akoma internet say enye ahogu no so ukonya bosses a wo mu ye gudi bia na nkrofo de yibi ba me beginning no efie no mo be fa me free Ghana no na the way agent ni sika na me nim say sa na etie ka me man sesa fie no nti adwuma ne de ba bia o efie bia me ko mu de ni nyina eden ba na me nim say ni nyina eden so anka one house first house no ka me tena mu okay but ni nyina so no wonda ba ye adwuma sa obepon be 12 1 na wa sorry be 4 5 eno so sorry a uni break ube ye adwuma kira me niema bi ade enti odo ni frɛ ne minimum ma odo de na me don because ka obi anka ma wo ba kon de odo say
ni kwansam kofa ne wanya no ho bebre but ni kwansam kamisan date ni biom na wasan kaminyo obi like obeboa me mama ko animu na ma ye hunu ebi obi o wa e ma ni bi o wa me ne to no amanfo bo me ma me mo ho say o mo be ware me Edmako school, nursing school, a lot of things. Akoma all because of Onutino. I am meant to say mom. Edienti. On Otumino de Yana. Oh, na, be frank, just be sincere, my yehunu, because Anna say, Wakasade, Nano de, Okroma, what yet then, will be a while when this because Wakasa, there's no best I can some natural. What is a way you cry in Jindy? Or candy or to say like or can be like me to say be almost so away and also wakofa again in print when bisa was saying no crack won't mean yes sir mean share how I see a dintino mean Jin the cell no crown son or bay when you were the mojafrana mo ani mojafra nti woni ne to ono na wugyae no ekofa ene ni gyae ekofa be ma fofra ne woy nti yede na wo be ma no onye wuye okay ono de menene wanware me me chese na onye wuye won treat wuye pacho de ne menene woy ai pacho o me ono po menene na nheda antena se na menene na kofita na aye the person say adan na kofi won hwewo like una wo san bo ne hoka enti wanya be ma bia ma na bewre ma be ma ne hwewo a adan na woni ni jai san go back to nana kofi a wonya wo hwe ana wa ye wadro wa ye forget charity kasa say bia onu na ye be me de ma hu nti because me crowd don ya me woman no kra no me drink cry na menti ase o me nya bibia mfrim enso ye made a ebe ye me ya saa yanko o ye wade etimi yo ya say bi o na me su me na me su e pa na chew said enso e dia won na ade pa na chew wo ye dan a ono aye bone na wo asa akọpe na chew na asa de akire memu say bia entokwa bi ba na say bia o ka say bia ye jama me friend be mu me friend na on fa bi o no de mato blacklist na me the different lines so friend no na me ma me na fo no so pa na cho eno no ne san che say wo na wafom no ana be ma no na afom wo do we kura de ye nya bi ye many akua ye huna mane me say I just can't think far and say wonu afom wo oba no na wo say pa na chew say won sambra enti wo pa na chew wa kan cho say patane dance and wa ba like mami we ya meba abs sada pachane eno ne si say abs like ama me send this car no na me ma menua na ewo body enti issue bi by efa gen on ordinary two kwan no enti ena me ka chen send e wombra be o ka chen se oniska se obeba de agi se ma send iska Akoma FM eno no send say okay me send 30 cedis wa bra onu afa wo wachie no charity many abri o onu afa wo wachi no wo san send this kama no ada wo kra kwate boto ana watwa me pachu o ye hu charity ye hu se de ositi ye pese ye hu abrantie no a wato domu saade ama no me pachu bra Facebook live so pese wo su hu nana because ono so ye fair ti said ye charity ye fair ya en wo 5 for sa wo busunwi ediamani pani anane wo ye hairy enu ti na de pen na because you are also hairy nkwara brem wo break you virginity nti ana obi yeso man ta aka se be ma wo break you no eya wo do no ama che se wo rain to me mfi o break you nti ana kire me pese mi hu ade koro do me wo man no de me nti ase sa
Akuya ko say bibi di agape love. Go me there was a time you took and me bra ba ko ka chem say ompre e ma me ne boy no entina na se ni se na wo hu na mbisa se ni se wati ase na na wo hu be o me bra no so ka hire me ma me se ni se no ose de onu no boy na me send me sika ma no akofa oba asi ni so but enam say me don ntinu manfa anya asem yehwe ebra wote se be ma no afa wachi na oba no we can say we ye wo ho aye ye ba hwe wo ho aye no yeah we yeah no Seneca Practical Skills Center America for one of the ama wo pre-Xmas promotion Seneca Practical Skills Center ni na ene say system yeah what rig making to say ventilation bridal styling and rig making with machine ya dey rig no ni na say ye bi ye nationwide delivery and into the say wo pa bia and one say wa contact Seneca Practical Skills member ko Europe tournament no na chese bibia to me aye kama no achi no so yes am mo practical skills eka ho see ye football no eto nchania enu nti bomode na contact Seneca Practical Skills Center sesia enu achi no na ye da wo fori na so as samobo ayen e ma ye de school for no call internship e wo Europe enu nti se wunya yes Seneca sesia bomode na ma bebre na maka rig delivery no na rig making no na dresses fashion designing video na camera coverage no and afa football na man memani na enu nti obetumi a wo de me suni na no na me friend no e man message me panacho se onya na like yensantina ana se ne waye no kra no me de ache Akoma FM Akoma FM no kra on fi me friend no kra on peke nti unya broken heart at the same chira me at the same okay me na me ndidi me sore esu na me sun sa me ya adwuma kra na me sun but man kan try me madam say bia guy na me ne to say na waye woni me semenya broken heart ya na mabu nkompo ahwa ade a be me ye ma me na sese wo ba foforo bi ba bagie na wonye sa ma me bie mu no na fe adam ni minisuo ani awreho adien na dien wo bi bagie adien na wo behwere ya na wo da wo na wodidi enye yi ma ne o kanu de no kre sanka wonya bibi frimu a na be ma ne ya wade na nipa ne ya wade a ebe ya wo ya bet mi nya bibi amfrimu so like oye made a eye me ya hye me ehye me obia say bia like manhu say bia ono oba we enam ana se mate no mi bisa no kra na se ne bufu kra na esa ye me ya se ma busa Akoma FM na biase ba kra nie wo no ayo wako wayo bibi no aye wo ya no bu kana ne bufu ana esa ye oya kra se okobọ ade kra ne so me patcho mo ma ye hunu na kofi ya friend na kofi pen na nei ya friend wo pen nya ne ya ni wadi nkomo bra na charity wa Saudi na wo ka che se wo beba enie na wo ye fala wo yi yesuli ya wa ma no so na nke ya hwese wo ba yi kra ka ba ye ne de ope ni sika ompe no a wo de fama no wa ma wa fa ama no bra o pa kire sen wo pa kire sen okay enti yenhwe se wo sika sen na akodi na kofi wa oje 100 million na won ho ono ne ya we se mi sika won ho eto mre bi no frame me a wo sika ni endrusa o se yesen be mi busa na amount no so a won kan kire me ena me ntuma ka chen se e ma ne nya na adwen se mi sika no de be che me ade se bia mawu se mi wudi a
ena me de beche no. Hello. Hello. Nana Kofi. Yes. Me pacho charity ya ne charity din koma wiye yi. Maa Akos ni Akoma FM. Emre bi ye freo. Emma wo ka sa wo beba wa ma. Charity essay wako Saudi ni sika 10,000 Ghana cedis aba bedi wo ho. Enu nti fa na de ma no. Sai na tie. Was ni sika 10,000 titi sika 100 million. En wode ama wo. Ye bi sese eye no kre. Enya no kre. Enya no kre a kire ye mu die nti a enya no kre because ono a kire mu die nti a sika ne bedi wo. Me tomato baby am wo no me kire mu a enye yi. Enti monfa normal lie me fry bi yi no. Anya me boa. Kofi, u kire mu be yi kire. Sama kanto se menye wa agin se misika no me de be chew. Ba bia wo de me be ko bia me misika no me fa nchew da meje. Baby na obi do be ko bi obi amfa won ko baby a. Fa mi ko baby afa misika ma me enu na me hia. Misika ena me hia. Wo de makọ baby amfa ko baby enu de enya masem. Na Kofi ayin na fa na wo wa ya mo papa na mo de boni atua nipa ka. Me wo krom. Asmadi say that boy. Kofi ayin fa ko mu okageti anasa hene fa. Sese ayin na wo kumasi ana. Me ko ba bi ko ya de afi na me ko fie. Enti na me se ma ne fa normal lie e frame. Nana Kofi say me the normal lie you ma fa normal lie you dey make sense. Who say because of who me bedroom Ghana like my bush for crime me fa me. Madam, ono na kasa na wo kasa no. Onim me say onim say bibi koso. Ana koso unim say bibi koso. Se unim say bibi koso dia. Ene fa misika ma na me honto na honto. Me mpe na ibia misika nti na me baaye. Nana Kofi wonim sade na ekoso me say charity say go to kwai the boyfriend no. Was send sika dia ma. Wo hwe ye na kodru 10,000. Odi sika brel ana wa fa sika. Wo hodu me number no me frɛ no ma ne nkoda me frɛ bia na akate me di different life dia ekọ mitimi frebo we sa enkoda ada wo ka sa wo na unifum wo Nana Kofi won kan okure me nkan okure me ba misika na ye ta okura meje me nkan okure me kan okuro me ji misika me wo ye made na me say me de be cho na me si misika ne de me fa ncho won say na de ya from me de me la ne be frow sa e mada e di different land fra we ba me ba okasi ono no ya hwan ya okasa obi a de na wo mfansa o ya hwan a okasa ti obi a ya friend say me ya hwan me ya kwia Kofi me ya ana de be ka cham say me ya hwan wo be ka cham say me ya hwan me ya kwia yan kasa ba ha se ma bodam ti me kasa ba ha a chirawo Nana Kofi wo de sika ni ma wo anasa wa charity member what is sikani ma wa anasa wa fama o ma misikada me kaso ama misikada na me boa na mu akuma ne kra na odi bedi ma tem na enye Nana Kofi me pacho member Kofi me pacho o se kata na o di na tem wa sa se de sa ne kata mo ma ni sia kata sa na ye na kata Akoma FM me pacho sa wo ba na wo de na ko kasa suku amame but me de ni na yima no de me bi sa wo de say okay so osika de bra wonya enru 10,000 yes me ne de ni tin kata e kapra na say say me ka to ama me bia na me boa na emu yo ka ne de enru na yes enuru na mini ho enuru wona wo se na se woni me ba se woni sika dodo a wode bra wo dia ono na de bra wo eno wo se ye 10,000 wo woni wo so se nya no kre ene ma ye wo figure okay me figure there at least I'm going to get 3,500 then say yeah 10,000 here how can say or no to pick 10,000 be mama me ba cho me ba
Oh, my family na me de ma o. Sika no odibo mu na bra wa na odibra boso me. Me wa famu do have 4 months 5 months. Not 2,500 and I say 2,000. Then move and every month and I say. Me pacho odi sika ne bra wo a wo de bra se fire project ma no fatu botom one kind let me say me fire project no se fire den me mfa ento me ho ana say ahote o me ho na me mfa nko e mu mu anka say fakoto me ho ana fakoto me ho e na wa se tara me ni tienti enti na o de ma me na mu anka say me mfa nkoto ba di ma no me pacho asetina ben na wane wotie a enti wo ba besia mom ebekọ Saudi akọ hosere na wodi ne bosu dia ketua bra be ma se won fa nto botom na woni asetina ben na so me na netie na me mpona no ana no so kura no ba die ko wie ye nte ofa fun a no wa pre amanfo mu abonti na mo kan sem mo petre ne ni ami ni abema ne yire o ka sem tere ne sa no otomi ana ma yite na ma yite a kire kraso o ne me ma mentem be ye basa ana ma ni na e basa ye no de ye me ni mo won sam na wo keka no hu ensipo wo ba o keka me ba wo ba wo keka ho nsam kira mansan sa ba akro no atumi de ne hozra wo hozra e wo South Africa sika sa de brawu se ade na ha no sa no wo ba no wanyi wuni ono onyi minni ade de wo ka meka free ha kira so no wanyi minni second itime so nya ade a me onyi be ma nya be da jo ati no krasa no aka no no se onyi minni agidi onyi minni se oni what ya before okro no se na onyi wuni a enka woko ye enko mfa ni sika emre wo sedi enti di na woko ye wo start ye ya wo suspect wo maybe katra mit makana say ejini die ne ye de kura no onyi minni na emu ana ono so no kura no onye obi a ase woni ni wo ho na bibi koso a wo abotere bibi kwaso ne sentre ni mu woni ni ti asetena mu no oni abotere wo mu ma hu bi danti na me currently e ko ani mu na me fa me ho adwen ne na na tie o den mu ana tete na ni bufu ye me kodun so ko so ma me kodun so na ko ba me no tie o hye den mu na dun so de me o so ma wo kodun so me ye den ni tie mu fre ni ma me asana obi epono na ma kodun so ntimi dun so me ho a anka ne papa mu no enya ba ko woni ne wadam Johnson do so ma nkwadwo so ade nkwadwo so abekọ akọfa ba wani mo media mi na ndie se minim eno no kire se eno kura no menene ti asetena be kem na kura anka metin ewu afamu ene sa ba no die nti na ene nyame adom wo ba wote won kyan a wanyi wunie Johnson de okra waseme ma wo nkwadwo so because onim so ho hene wo de wutumi pie 2 minutes go atimi di ba esan ba na gwakwa akodru Saudi wanya ho atete die nti na ene okodru one breaki one try relationship no so ebacho sambre bi na me ma ye na wo kan oba wanyi wunie wo kwadwo so kora wanyi wuni nti oso ma wo mpie dwo so gu ho sa ba wo yetimi etu kwan a ene ni breaki apai aha eno no na ya bufu asem eno nye gidie asem se me fa ba di na me fa ba di na bufu owo ni mu a opese me ni nya ntokwa ana ma ne ba sa ade abufuo ebia na wo ye ni bibia ebia wo no so no bonyo so because obey wonim se wo budo ama wo ama wo ya bone kura wo no asa pa wo be ma chew ye tie ni se ono no opese o kana asem a eno no ontwa kane eso tenye asetena mu asem no opese o kan dia ene ikana o kanu onfa sikasem ne mla na mu wo na asetena mu dia ni wonka so na onfa o mla na enfa yi nti ama na sa dia so pen die mu dia scanner sem na me dia meka ante okay then na maka no oni ba bia mi fure
Into company for no moment room. Mebo Oba di ni sika abra wonu awaje adie no. Won san pempani for ma ene na wudu so oba no. Wado wo agimi. Nti sa na wo gimi no ana so the brand me say gitu me ho dia. Ene me ni ati dia ka o. Wasi na wutu kwan tie. Wo etie. Wo nyina no. Wo kwa visa change man san this guy fro wanum na ye de braga na esa send ma wo mimi fa mabusuafo amra. Mimi fa mabusuafo amra. Me da se. Wo de brand me say me nyen to ho ma ona. Media ene dia asem wo akiro. Assemble na me discount I say Fadidi no ma send 2000 ma say Fadidi adey nipa ba ko fon ka asem say no ti mi nka enu ti na me di wa ba ha no me nu abusua ni bia dabi oba gina so mame nana kofi enfa ne ma ni agro mame ka kire o enfa ne wo be ma no a wo be tu kwan na wo kura no sa wo ye be ma pa sabe enka sika wo ba yi de ma wo nyina no wa nkasa fa ye project bi ade enka wo be ba no na wo tumi dia ye bibi kitwa bi nko ba yi be hunu se be ma ya me ni tu adam sabe wo ye be ma wa meba wo ma 2000 me pa chi wo tie na wo nya adwuma na kofi wo wa na wo nya adwuma da bi na nya adwuma wo nya adwuma ene oba ni mom na etu kwan ko Saudi ko ja na so mre na bosu bi wo send 2000 se fa ye chop one mami chire mu kakra ase o kasa me go wo mami en kama me pa cho me mi ama no ka wo asem ni nyina memem bate o bate na mama wo kwan me kasa me chese mama wo kwan me pese me te wo so wo de na se enti kire me mu me say me na kasa de ne me kasa ne ye adwuma bosume agi ke ana me bo kuku na me tie ana kuku so mo ma di tia ke season by season ni tu ya ene me kasa de me nya ne mo apart from that me de no ana o se na me tia stand ya adwuma so bi ba dia me fa adwuma ni wa na me te me ono na wo kasa no afetena one me tie no yemi na kasa nanti asie ni ho ite mane me kasa ono mom aye mi se ya na so o ti dia de me ana dia yemi no ne tia asie ni ho entiase na ni ho no ene de he because entiase ni wa nka mo nkoso a entina entiase ni wa nka won tu kwan sandi wusika emre wo sa fadi di entiase ni ho ne de woni obitia yemfa na tinko bisa say we why den ana we yesi why say yesi no wo oni na ma no obisa onyo no obisa kra manfo na beti fun ani afra na say me ba say ne enkofo so nimbua wo ba yide bua wo ena ne wo ya no so ye wo mo ya enti na bia wo mo so bo na manye se so mo so yo na be ma wo gwa ma no enye ni ye mu a eye say ye na ye say me ana ono so no afa ne say nipa na o say me no de o say me awie ono nipa na o say me de oni so o say me awie kira say me de o fa ho ana oba no so o nwi say asemu ya me kan ye kura mi kura me bisa na say ana enye say ayaka say ukunu o ye say na o ti fun a asuma si ye so ye say o say ye wo kwan ye fa so eni nipa ne kasa eye no kura ubehu anya no kura ubehu wo kwaye ne ho ade ma hwan menya ne ho ade ene emi kunu ye mi kunu so nya ne ho ade me ba tu isa koko adwuma ya wo ye yikra se na owo Ghana na woni ne ye bia na o meni ne ye bi na se eno so ana na ye mi ye sadi okay obey is one no try babro be 12 years so was sika wadi won ho a be 500 Ghana cedis ono so sika wadi won ho a be 500 cedis yeah obwa mate me chance obwa na o wo mo but e was ono so hu ni say
sɛ ɔwɔ ba bi na mate wansi bi kura aduane ma ne ba na di da ɛno no ɛwɔ sɛ ɔde me kɔgyina baabi sɛ ɔkɔgu m'anim ase ɛno kora ɛnyɛ me nso meka homforo a ɛno nso ne ba no asɛm no no me ba no ama me deɛ na wayɛ ama me ba no me say sɛ onim ɛnyɛ madam bisane sɛ wasoma ma mema ka sɛ yɛma 2 million me yɛmfa nkɔma ne ba no a I know they were catching me and I can't hold it. I can't hold us to say me also 500. What saying you know na ya ka sɛ no me say wakane sa ɛne ɛyɛ me ba no na open asundie dia ɛne ɛnwɔ sɛ sa kwan no so onimifie na mo wodi mi kɔ ba bi so kugu mani ma na wo so ba na me de wa kwasa wo wani ma se o bi me ni abushani bia obedi manim sɛ oba ho ba meba anim guase no ane dia na na kofi wo be yi de meba onu oba na tie wo tu kwan me pa tu oba yi kwan no kofa girl na wan kofa girl wo so oba ne ko me pa tu ayi charity tu kwan no wo fa mpena na wa fa mpena o before so obetum plan no before so obetu kwan no wo mpena kora wonim ana me wo me nim tra so me say me dia me misa say before betu kwan me kira say charity tu kwan no wo fa mpena ana wa fa mpena me fa mpena no nim say me wo mpena onim say obi na born amane na obi say awo e na aka no kra na me no de ono ankasa nim enye obi na born amane ono nim na wudi ti sa lady no ana wo be share charity ana say wo share charity and say be dey ti sa lady no so na me dey ti no ana me nimu no na ko hu say akwanye mawo na me nti me say bi so kwanye ye nyina no ono di ne hu di say one be ma kufro na ewo ye nti sa ta me na me so me wo mpana me ne so me ne tie nti e ba ana na okosi ani ma me na o di me phone number ono ne me kasa ye no so di ma yi bia me mfanche na nka se ma tina tisi ano same na chi ne wo mpana nti se ne bu ku dia wo ka jem se seni senete wo ka jem se seni senete na wo mpana ubetimi ejina ho aka kire me se me dia me nihio na emo nsa metimi agudie je o ka te wo nim se no wo mpana ana me besi ya enya ntina me ba ho enya wo pransam ntina me ba ha mi sika ntina me ba ha say ya wo pransam anka me ba ya no kwasa anka ma hwe wa kira pan ko fie enya wo pransam ntina me ba ho mi de mi sika say wo mpra wo ni president eni obi dia eni kira kire leze mi ni ho ya say bia me be kan asam ana ama ya sa sika ntina me ba ye ma me so kwa me ni no edi ye basa no so kwa mo misa ne se o famati wo dia me bra ho no me se bra won chia me kana Saudi Arabia me kwa ya me oba ye no charity wo si ye misa ne dia yin se me oba ye friend Sengana o Saudi e ba Ghana ha no me see o famati ma me bisa no anka no kura kire no ka no kura kire me mo misa me say no kura na nya no kura mi ma ka cho sa mi ma wa bisa me say me ma fa wachi ada mi fa wacha me ni pa ne da anka me ka chiro mi nka no kura mi ni pa ne da anka me ka chiro Daniel ka na nya mi say nya no tina me ba ye mi sika ntina me ba ye bra enya na asa na wo fa wachi no ade wo su kura wo ge wo me ba Fesha ubeka jamsa me free Saudi ba me ma be fa wachi tena ho na kofi media ne say ebia oba ne nie wa fa wachi wo kwa bunyimu hu ni ade ne mo ntwa relationship no so because wo kra no already wo wo girl dada ana no wa ye adwuma bra wo bi die ni ntia hello what make me chere say oba no free Saudi ba ye no wonya ne wade nti waba wakofa mpena adan na mantwa so na wo sai ne tena ye so no akofa mpena ba na akofa mpena na mso no mpena I want to kan wa asem because any you no obi anya nyonko wade ne nya ne wade ba na wo sapes ka fun wo na visa enti me pacho wo charity wo we na do no na me do no ni sai udo ma mienu Kofi mi hu odo mi hu akwantu musika wa Sunday de brewo ehu do but mi hu odo kan
Oh, na say me be no kura na me kan na me don back. E kura na odi me na so a say e dia din ya o ye no wo me so na me hwe a. E ne nsem of ka say me hwa. Emfa emma me nko fa me nsi. O me me o ye me din wo me so. Me pa cho wo kire me ni suban kakra. Esu kakra charity wo mu a na ompa na e ha mu relationship no. Wonni ne kasa wo even phone so kura na. Anya dine kasa obekasa mana saben ma ye pa point yo anya den ben kasa ben die n waka die na esi oh na say unu obi kasa na o ka be wo kura wo ye man ana say wo mi se na jimi ama o enye jimi na ma jimi ama o na bibisa wo se nipa ne kasa ro ka na wo yo obi a wo mpe kasa e be se o so oh me supporti oban se bia wo beka sahashle edi akere wo but e bia odo a wode wo ma wo emua wode bua wo eni ni a wo so te he ye enu na shere bufuo ana oma odi ya okasa na se me na kasa de me no no akasa oni me se me mfe kasa enti wo ne me na wo ye me he a na ma kwese me dia wo mu so ba me dia me se me na asem tra na ye me no ono mu pra mu misha no oba wo pe na asem pa na kofi wo ba wo pe na asem pa wo tu kwanya ko obi man so Saudi Arabia stories ahodo a yeti free ho Kuwait ni Iraq ye de ye wo mu nyasem ketwa na sa ba we di sika brawu a wo pe na asem se de wo si ken ka de betimi aye bibi ya wo ba na ni baje na se sa ba no so de even over kana me ha me nye bata o me kasa obekasa me nyo nwa de afa ni yemie no no abrabo ewo mu no saa na wote ye na mu na oba mu ade we yese bad ni sika de ba no agye ne kodaadi o me nye no koda me de me timi ba bi no ubi sama sem na me kasa ni bia wadi bi na ni bia badidi asame nkase mini di ya meka akero na huni di na di ka preto ediane a eno na kire se ye friend say asesina me no wo mu no me no ye basa na bi sa woni ma anye he ya me no ye na me pa cho se ma no kro mu yetu wo ba ko nso wo ho enti e ma ni mienu nyina sponsor wo because ma yetu ba ko ha ba ko wo ho enti aho kire na wo ho kire bebrebe sa ne sen Uchi waka deti mamienu. Bra. Why na ne uchi nria so deti mamienu. Na te se dia wo dampam na manu so wo ano. Me pacho ase o kasa no wo fom kasa. Me say, wo bia wo chire wo a wonya tore bia mu aden. Wo deti mamienu. Oh, na se omumienu so me na ma ho oden kakra na me de bua obi anso ma ne timi tu fan no. Me bisa charity wasi na kwantio kapeni ade odi maami ami kwa gocha passport o phone ela odi maami wo maami 1000 kofi ama o 1000 mama o cash kata koda kofi kanu kure skase na odi maami skase na odi maami me sika omo beti ni nyina fi skase na odi maami hey kofi na me di ama o kra so wadi awie etu atwa that say ube kacha mse me mama o kapre kra me ma kapre na odi ye keska frada no me je asem bia kana me jama na nanom me so me jani nyina ma na so wa woni se a me ntimi fa abusuani bia ma ho eti na wo ka kira me se me fa mabusuafo mra me ni abusuani bia wo because of unti mabusuafo me ba e ma hu am because of unti o e na wo be jana wa ka kofi jade wo ka no wate Akoma woni me bra ma kwa bra o Saudi Arabia omo ma kwa amanunu me ka ho so wo ya wadin se sika no untu ya wo ya wadin se untu am sika na ba bia wo ko bia me hu o se me fi wo de me number no ato ayi asa wo kwa na wonnim phone mu me fra wa emma da enso me di fra wa ba enti opa kati phone na mo no aka friend say ma me fra wa emma da wo mo ban kwa de enfanto je kofi meti se wo so tu kwan me bo a okay wo bad e fa na kwan na bad ben Akoma FM ba ya che me fa ni se me ba ya fra
2 years there 4 months and now if na ukoye go Dubai me pachu o enkrata asam ne ehwo ne ma no hwan na bu a wo ma ukoye oh enkrata asam ne de me mfa ne se oboa me bi ana me akasa me ye adwuma kakra ana na me kasa na me chikuko kakra ana me support ye kuko ne skwa na ye me ma me kuko enti sika wo ba yi de bu awo a ukoye no wutumi ka se o charity bakodru me so ukoye adwuma ba na me ne kasa o ka me na akoye ye ba cho me bo na me ne kasa day and night it mi kasa ma de chen ho ano de ha me adwuma ba na akoye ye wo ge nti wo ne na kasa wan ne be kasa me ana me yewicha adwuma ba na akoye no Dubai ana mse na me yewicha okay wo kwaye so unu sade eho adwuma ye sitie ena form ana meboa me hu wo kwaye adwuma no wakatua na de bra wan wakatua de na me de bafie ne ba me mfa ne se me ma me ho na me pese sika na esie me ma me ho na me demandi etu du sika bra wo ma me ena ba ji me fo wo so du sika bra ba ma tu ni botom se won fa ni die se won wo wie ya wo disi ya no die se e yo no na gene nya mi mo mi ma gene agena ono no pese ye no ono no pe ni ye ma na me se pe ni ye me mo actually na Akoma na no dey ba bema Akoma no me hu na Akoma because oba woni ni ti ye no Akoma no go gree because of what wo no bre wo ye adwuma aboso me 20 million aketua no de abrao na obi mo information de ote he ya wo person on sere no na me pega na nine kwosoro no na nyame ase dabi enya sa no nti no o person o kire se wonim se na me ni oba fufu DMC apart from ono bema wo de sa wo ba no maybe san ba ye fa to nche for now wo se wo kwai wo se de brexit ye se de wo si ko bre wo Dubai no sa pepe no ko bre wo Saudi wo ko Dubai oba yi wa anyi mu obre wo sika ne bi ma wo de bi so so wo busuafo wo ho wo ma me wo papa wo nuama but wo no bre wo sika ne bi na de bi so so ko Dubai wo ko na se da ne sen me ba ye ma trikura ye bata me ni machi dan waka pro nika promia na me ni nika pre ma ti ye bata so me nyina kiri because who ya wonim die ubenya and ya so ma me mo na de bro mo no mo di ye anya bi ono na chim wo no ono so he entine ne de eno de ne nka se me ma hu bre se de obre ye no ta na me bre ye ene se wo ban wo pe no ana wo mpe no ye de me ka se me mpe na me boa oboa ni sika wo betua nti wo boa pa sika wo betua nti na sa gan wo ni na jai ene yemfa no nto nchen yemfa pe no nto nchen sika no ni a mi nto adwuma nya metua anu na ya patie me pa chu wo nti wo betua sika no enu 10,000 tu wo betua sen ya je ena ni tena die madame kasa mo ka prekura me bre ansa na manyaduane kura Akoma no wo brasa enka brasa mo to ho so na Bible say dia wodi wa no beka me no kura sam so na me ka no wo brasa me wa busia o but me ni abusia me nka no mienu ana me nka no miensa kakra me timi aka no amani a me mahunu wo wi ya to me ana me nim said ya wono yase wo maami bibia ni anu afre no na ayi asew fama me na waji no adi asew fama me no waji no adi so no ebi na maami de ye wo no ana me ka no eno de ye hwa akire ade a wa ya eye papa o ye boni o ye nsan ko ye chi udane wachi na ko he wachi a enye o sa kuko wanim na emum je twam de o sa o mani twam enti no sika no sign na wo betua na fei ye wi a ye no betena se ne ya hyehye da wo de betua sika na ma baba wai esa so no so hia ne bre so sika e de abode bra enna me no ka sei ne sika nyina e se me botom nyina eye 250 cedi
it is can 2.5 miniska bia obabi abi emi pacho eno faye momo maye ne de ama charity aye lorry fa akọ na ka prekure di ne ho no de aba betena ha sei no sesi adwuma ba na aye mediye momo ma na ade tene ma wu asika no kọje bi wan ho na asika na wu kura enti madam asika no mediye momo ma no na ade tene ma wu a Bema, who nipa because what the which way what Minibi, anything Macatan. That's how Baba me bo, or Baba Kuna, what didn't call Brochino, or no, I didn't call him. Or Bana didn't call Lebanon, no, Jao. Unyame, Nemo, Mifika, dear. Uma, ano mam kakre di mesumen triska ho menibia would di maho meba tobo would di maho let me tell you would di maho na bembe bia would di maho e ma botom he bomo dia na bre ye adwuma me bra wo ho a ani di wo ho a enye e kwa me do fa so no ehu akatua na minya bre wan wo ababa we ya wo kasai wo so wo school mu no sponsor wo school mu nya no aduane de bre wo madam me si ana me no kasa ne de me kasa no kapra na me boa me kapra wo na ti maka no brebe na wa bre wo me ho wo bisa wo se brebe na wa bre wo ho apeso odidi ni botomu me say wo pampa na chaw say ena no so gun so kran wo di abrame say netie me say auto de me me dia o ke dia no na ma sandi ska ko fi no na bo o me ko jeli a wo na ma sandi ska ko fi me fa un ko jeli o me nu obi obedi manim ne machi me fa un ko ba bia na sa wo we wa di se ba bia wo di me be ko bia sa me nyi ma adu fi mi sika so wa so hu wa se ne wo ye nyina ma hu wo na fi na me wo ti mi kwa na wa ko kasa o mo nyi ma adu fi sika me so wo nyina fo dia mimi wo nyina so mimi wo nyina so o sulo ta sumasi a ada mo ba sister no dia ga enu dia fa to nchen na me dia sika na hia me madam fatu nchen na sika na hia me se wo braba ho anu adidi ni botom me pa chi wo me bo me ba wo di na ko school wo na hwe ni school wo na de ne ko Saudi Arabia mempa na chao se mamiska ubi sanse kom de na me kasa na kom de me a ma didi a me kasa so ma bema woni be obe twempena na wo bisa se kom de o na enti wo nyi aye wo se wo ye boni aye madam me se kano dia me tiasie wo ye boni aye na wo e wa di se msika mi cha wo fa na wo fa wo ukana dia me tiasie wo ye boni aye ube guma numa asa me ho aba kom de o kana so obi amo sika to aduane de yi na ye se kom de wo na se wansra no meba kom de na se wansra no mo amo sika to aduane de yi na ye se mansra no ani kwa brocha Jesus kan fro aba no bla mi u ga se ma chi wa obeba sika no se wo tua masa ya do ba fam na kwan so to be sincere with you what me mo Maa Akos asa na wo ka say sika no wansra no na wo de ma wo ene san wo betua uchu mutan enka kapre ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu sem dwumadie no eno anu wasogu so awo kasa charity ya ne wo kasa na so onim kasa be ka cho se bie wa no woni ma ene mema wo ba ya wo kasa de mahunu so onim kasa pa yes na pom te se nyanko padom be ma na anyi kura na say ma ne de se be ma ni nya twabo no ye kokko de a se de omu sishi ma no de ye ngongo say o ka ye no o kobo bre wo 55 e de ntina akọ wa kwantu nya brada na akọ brada na akobo be ma nti anko antra kroma o ma me no papa sa na ade bro mu di ye wa fo de je repre wo de wu twa ma be ma ate oh mame next time why wo fe ada na wo ani mu wa akire nyina mi se be ma no wakote kase eno nso ka ho eno ka ho sa de ni kase e she nkuran because wo ma wo hwe nothing was me wu ama ate abako yo Maa Akos we de awia ye be che ye tiefo nyina Maa Akos nkakra nyame be ye be ma no be ba bitia
awia ye de enchia kese efri Maa Herbal Center yaso ye ede ma yetiefo ne yahwefo nyina eye ba enompe ne enkasemu yare de a eja wajo ontimi emfa Maa Herbal Center ye fichiri oba de na nkasa abua na kofi ba ma nimdia ama na dwene ama na haban ye de senkasemu yare ene nkasemu ohawo etimisrew se Maa Herbal Center na wotwini duru se ne ye betrance se ya wada Roma enyi dede ne ye eya pomuden ho asem eye de etimi ye ene ye ka ho asem misrew nyadaje na fa ye number ni sesi yi se de be ya enkasemu ohaw ne amane oyare dom a atete wo aka to fom ama afa de awieye aba wunhu de wo ye ho no na afa wudu wani a kire Maa Herbal Center ya so ye na afa ahaban na obo ade adom na kofi ba eye chamfo ba no na afa odibia saw yare na afa wonso ho ato na afa watimi akoyi wadwuma na afa wanya wo fa hodie etimi so for pen na kire Maa Herbal Center ye number no eye 0244 0244 08 34 82 0244 08 34 82 anabako eka ho ye 0244 988 004 0244 988 004 me pa chaw so hwe Maa Herbal Center ye kira kwan a Kumasi eweye wo Kumasi atonsu agogo baabi abefa ka bia wo so ba atonsu agogo Government Hospital ni si won da chi ana abehu Maa Herbal Center afa wudi wani kire sunwa nso asunwa ye wo area 4 ye wo sunwa magazine inside hona high tension wires na se ana Maa Herbal Center ye dan ewo ne nchepe ubehu ye ewo ho afa wudi wani kire temanso a ye obi okom 16 lashibi a ye Bemba West Club anaba West City ana afa wudu ani kire Koforidua nso a ye obi Koforidua Ejusu Station Koforidua Ejusu Station a ye ne omo sports stadium no enedi nhwanimu mesrew fa yare ne koho bia ye ka ho asem bia wodo yare koho a ye behwew ama wo ho ato kama ama wanya fa hodie ma ko me say Maa Herbal Center edi dwuma kese pa na mesre ye tiefo se eya muntie ne se Maa Herbal Center bibidro for de aban for de ene omo be kasa no be kasa ma me enye kasa ne ye kasa pani behwe Maa Herbal Center yale ahodo a yesa no ho titiri omo bubu agu fom ane mu aye den so on be sole anante na ne Maa Herbal Center eye na kofi ba mo asole anante a na ye pani behwe mesil na wotwe mienu atwa mu man bi bai mesi ye de ne to ka mu desedesesei yare de pani ye bubu na guo yare se kwabrane ampa yare titi papa yi ade na to fom ama papa ntimi nye no hwe nansu nyame ada Roma ye de ne ba Maa Herbal Center ye che ne to ho 2 weeks na otwem yenu ne papa na sori a wanante obi a oba na nka wabubu agu nanso ye de ahaban ni bi kan no ema na duro no ye no ene obi a na nka yare aka na wabubu agu ye de ne chiri no ba bi bebre nanso no onya ne fa hodie na ohia Maa Herbal Center na ne ya me no kasai wasori anante wo Maa Herbal Center na mesrew se ye hawo na wo nka semu a fo ani che Maa Herbal Center da bia na me ka cho se ye wa haban ya edidi dwuma opa de na abo haban na ma yesi mfa nsa nka semu yare ana abepie ho enti mesrew se ye wo spanda ko wachi kase ana se wo haw ani amane abamu abubu agu o te se papa ya oba ye na otwemienu ye ne wasori anante a na ye ne spanda cord no ana na de na hwe na na chi kase no na arere ama na kaketua bi yare abam ama na oye ne ho hwe enyeyi enti abubu no guni gu fom enna me no kase papa ya sori anante e wo Maa Herbal Center enti mesrew se wachi kase eye wo spana cord no se ohaw ni amane abamu a fo ni che Maa Herbal Center brani hwe o se de yare papa ya wasori anante enko chinchini nkoto sika ni hu mesrew sika na ho odeni ba bia wo de baba wo betua sika kakra bi amu asa anyi wo ho odeni anya wo fa wo di eye Maa Herbal Center ma me papa wutie me yare na wo di achinchina bre no enne me ka che o se fo ni che Maa Herbal Center nie mfa haban no entu ka kasemu yare na wo wachi no a wo spana ko na arere no ye mane nye yi kama mawo na afi nya mfa wo di
afei da ne da nyina ya ne ye ba ye kasa fo obi a ne namu obu wanya nkwanhia ama ne namu kasa na bu da bia ya ne ye ka atama me wo nta betwe na ama me ne na friji ne okọ ne ye die yi atwea na kwabra ne ensuo to ana afei ne namu ye ne ya afei na ne nana kye akọhwe baabi mesra wo sa wo namu kasa na bu se wo dompe ne mu abu se pen na pese ye dia haban to so etoa na nkoda baabi nkodi afede a ene mesra wo fo ani kye ban he ba center se ye ka na ade nya nkwanhia se ye moto ana ade nya nkwanhia se mpo se fie na wo na wanya nkwanhia ma wo na kasa na emu abu ana wo nsem kasa emu abu a ma me papa me nua wotie me se ye wo packet wo kra na ana ne nsem ana ne nem kasa ebu a fa ne bra ban he ba center oba ye dia haban ene beto kasa ne so ama no me se emre tie bi nansa echi wo se kasa na nanka abu konko ho no wo se akasi eya haban ene edidi dwuma oba ban he ba center he wo nan na mu abu no ye nsa me fa kwabra ni nkotere ni tire metwe e ma ne nye oya da bi da ye dia haban ene beto so ama o ama na to a enti wo nan kasa na wo nsem kasa ene mu abu se penya me se o ma me papa fo ani kire ban he ba center da bia ya na ban ba center betanse aye kan yare bi wo krom apa na wanhwe ye echew na do to a eka wo bebo no enya de keto eye stroke yare na start ebu nipa nka ye ewo nipadua no mesrew wote wo nsa ye otitiriti wote wo nsa mu enyeye da ne da nyina nanse achew nan emugya ni ntimi nko chese wo nipadua ne da ne da nyina mu hyehyewa ma me papa me nua ba ende stroke ne nimpani enim abofra echi obi afra enti so bra be nhwemu wo ba heba center ye wo afidi wo a wo ba obesomu a ebe kire se stroke ni bia ba mogem amiam woduro entrance ma stroke ni mfa won hwefom na de wo hwefom na sanso wo anhia ba heba center e katrofo a wo bebo ne katridi a wo bebo no wo nto wo da enti so bra ne nhwemu e wo nipadua ni mawo se de be ya se stroke yare ni bi bon ka ye wo nipadua ni mu a na kofi ba ye chamfo ba behwew no wo mu aduro na nkofa stroke no meto na mpo se stroke no ede wato fom ama se be wo twe na ase wo nsa da ho ana wano achimu akohwe ba bia de me ka che ne se ba bia wachinchini na ase wuntimi nante no braba he ba center oba ye wa ba bi wa de sa yare eye stroke ye de sa ba ne kanwa stroke ne mfie dudu bi adi wo nipadua mu se wo nana etwe fom se wo nsa ne da ho ni nyina no na kofi ba ye ba he ba center ebehwew ama fe ho ato eti se wo stroke yare a meselfo ani kire ban herbal center ewa atonsu ago da bia ya na me kase na kofi ban yo obi aso de aduro ba no de sa yare a esa yare ne ntentem ema wo a wo de ba ye nyina wunya mfaso ebi ni se obi wo ha nani eye ne ya na nsen na kofi ban e de ba ye eye chamfo ban herbal center se wo wani ye oya wo wani su ye wirichiri wo wani su ye wisi wo wani nwuna de wo ete esi wani so no wo sere wo se ya bia yaka ho asem bia wo kwa ani yare no na aduro ewo ho eti yesu obi biara wani ye wo ya se wani na ete na asisuo se wani no wuntimi mfa hwe bibia se obi gina kire wu hu no se obi ben wa wu hu no ni nyina no de ko ba he ba center ya so ya misrew ye behwew ni am woduro ye mfa nwu so wani ne so ye de ma na enum eya haban ebi yare bia ewuro wani ne so afiri ho titi Akoma yare a agura ni padua nani ana ete esi wani so ni nyina wo ba ho a ba ba center behwew ama wani yare na ete wo so no visa tronisi enipadua no kania ani wani hwe na kania no enum na dumu a ebe ye din se obetimi anante asase so enti bra na se kania no kura se edumu a yama kania no enso ema ewo ba center afa me ma bibu a ebia ni kotodwe ena ye ne ya ni kotodwe ne keka etutu no etete no kotodwe no ntimi mfa nyane wo hwe mesre o ma me bra ne mfa ha ban to so na afa yare wo kotodwe no ba center yenyin firi o ma afa kompo aduro eye kompo hankofo biara kompo etete no kompo hyeni minimu a onhu de woye ne ho adane aniwo ne animguase atena ne so no mesre obra ye de wo droba a ye wo adura edigu aduanim ema wudie ema kompo twetwen mesre obra ne entu kompo na asema afa obi o hania ena etete no eno so ba center ye behwew amana firi wo so obu a fibroid ena ha no ema no mesrew oba ba center ye behwew amana firi wo so mesrew osa ena etete wa fo ani kire ba center emren enoso yare bia ye ka ho asem bia no de ye nkan ye bia no de braba ba center ye wo machine de be nhwemu ama wo mesi ye hu yare na ehwo haban de na kofi ba ho a odi bi besa wo yare ama ho to enti mesrew emfa ye de enko chinchini ba bia enkoto sika ni mu
baabi a ho bɛtɔ ɛyɛ ban center enti mesrɛfo ani kyɛ ban center na yare bi a friend kwankro enti mfiri so nkɔ no bra na ban center me na meka kyɛw sɛ yɛbɛko ama yare na yɛ dan afiri wo so mesrɛ gye number no na yɛmfa kasa no emra awie okay me pacho ye number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 and ye was 0244 988 004 0244 988 004 me pacho pe ban center Kumasi ye wo Atonsu Ago Government Hospital no nachi wodu ani kire sunwa nso a ye wo sunwa area 4 sunwa magazine no inside ho na ana abehu ban center afa wodu ani kire Koforudua nso a ye wo Koforudua Adwoso station ye ne wo sports stadium no ene di hwe animu afa wodu ani kire tema enkrampatem nso a ye wo com 16 la shibi ai bemba west club me so fa yare ni nyina beda ban center ne yenso yemfa ya haban na ye wo no entu nkasemu yare ase nyina mfiri so wo ko te se papa ye na me kasa ne ho ato na emrani ni sebo eye ba ye de atiefo nyina ase nyame ensha papa Bible center kache ene ye koye no charity mame mi sa wo se ebra wo koye no o maame na wo send ni ska asho na me send e mama na wo send ska man beginning na me koye no na me send esi boy no so no de Akoma wo maame no de man de etiefo ye twa ye ho aba ye ba ye ne abedwafo bedi nkomo Bema, efisa wo fa rocker for duro Pakum capsules. Wo hwe hunu sen. Pakum ama me male vitality saa besinne. Vein capsules no so abo me urine flow and prostate support. And the obe fie no. Tama wo ka chen say ya wo mra no. E design ansa no oba. Oh na abo 9 10 ho. And wo ka chen me pese me hu time a wo ka chen say eya omra wo hia no anytime wo de by o na abo 637 when 637 and oba time ben oba 9 10 oba enkoda e wo ma me ye me ho ye wo ho wo ye ho ye wo ho ada na obi awu ai say me frɛ oba na fa nipa ne say ne guy no ntima me frɛ ne bio me so eya meta eye no say bia mitimi e chat no to say like another girl ntimi de na me fi say bia ebi no oye me no say na so nipa na your voice nipa ni dikan ye tape ba na minim say ono odi magro afi mi ko bob voice bi tie oba voice ena mi busa no e kire obe file say sa time no na o baga na ne yakwala town ti sa time no kwala room ti no onu oba bi anche na ba bia okọ charge ne phone no oba no na afafo na ya na omimia phone so a oyi message hwe na me se nya obi bia no aka nipa no ebe fa phone na wo be charge wo phone kra wo meme dem a me call phone mu say me ko hwe ne me wo so nti e che gen ka kire me say me ma mani na ho na nya me nkwa no ne me kasa na oba ye no kwa hu ne ma bebre na me so okay mate nti o kan no boy ne pa ma cha say nya no kre na wontimi emfa machi nti ye kasa bet na enhyeda anya te say yi no be ma do kasa ompewa wo ye ne den ya ompe obio ena me ka cha ne say ne wa ye idie ene me gi misika enti sa ga no no so ode ne etu kwan call Lebanon ono so ma Ghana enti me so mete hint ne say one ga no e wo ho na me ko chat ga no Facebook ena me busa no say ani no kre na Kofi aka kire ne se oni majai na se ono ne wo ho Akoma efe kwan na ne passport ni bibia ono na ye me bisa boy ne se ge ne maame na di ni tu kwan ge ne so oboa se na me wo odre nyina wo me na me phone me ba na delete saa yi na free so me ne ge ne chatting nyina e na ge ne so se enyo no de ne kwa me musa ne se passport no kwan na ye man boy ne de me ordine koye no kra no mfre no eno eho no kwa enyo mu nyina na omba me wa Yusufu nti okoye no mu mani Yusufu nti onya afun no frɛ no boy ne ka chen say me na ga no oboni di sese ampo na wo refi no ka chen say enye se bia me refi na me ba no mu mami Yusufu enti me ne ga ne kra ya danfo na me ne ga ne kasa okura no ai na me ne kasa enti me ba ya this year
ena me frɛ no me balance ya na me ka chen say me sika no me ya me pese me kɔ enti this ya na connection man bi ye ma me enti visa ne bae scan na ogen so na shede no na me frɛ ne say kofi se na abo enti scan na wo ho no meji was say na ebe so na me so unya 40 kra 40 million 40 million 4,000 o si yo mate ene se te sa dia visa ne send me ansa na me scan ama na me se me wo me sika se me ko me nko eno de se nya wa asem tu de fa me sika ma me ehwa na me friend bi ma onfa de se mpo de me friend na me do bi fu fra ko bet me la ne de me fra na akate ebe kate sa enti no ma me mu nyina ni me family mu nim enti na me ko fa pre kra o mu fie kra na me firi ko ye me ni na ye bibia enti na me nim se bia se na ebe kwa ko wie enti me friend ma me ne bona ma na se ni se na kofia wa se nya no kre enso efie ho obi na ka kire me se wakofa oba aba na maase no onware me so bwe ne ma me no ne odi ye ge no opena sempa enti minhwe me hu se wote se ma send ska bi ma boy na oni me kra be yaka na me so okay mate enti efiri ho no oba Ghana no opeso sa kobio eno se okọ ni passport na wu okoye rene den o peska ba me so na me to me se miniska me madam maaye o gira me so saa na me se miniska into okoye ye o so ma me akobosi ama na akoye eno de send me na me so okay eni omo ne yire na ma ne se nya me nkwa na one me ho into no omo ode omo tuka na omo beboa no ena ma me eni akua boa no okra mo mienu enso okoye no wan fa hweman ko to plot me edan ya mimi si no all because of onu nti no mimi dan no manti me ensi enwe me ba ye kra me nto aso enti me friend na me nya no me wo ho no kra me de sa program no kra eto manim mo friend no so obeba na me ma Ghana bet wa ma ena me ba enti me ba ye madam fu na me ne ti no o da bi o se wo de twen na ze se de scanner che me so me hia e de ye ma ade me friend to me na me friend o say kana me so ode me no 100 million no endru sa na me say ne du no fa ma ade ma me meje say 1000 kura meje ma ade me friend na me nya no enti me de ne ba ha say momboa me na munji me sika ma me because we bu me kwasea ti me beji me sika nu nti na me baaye abrante ne friend say abrante ne friend na Kofi efri hene o free seshwi Western or session abrebla. Okay. Ne mami free. Acheche. Ne mami friend say bonebushi ni bia we friend no anti amra. Ena boy na ankasa so ye friend na na Kofi. Ena ne sister so ye friend na Kwiesewa. Me wo ho no. Kwiesewa me ne kasa eye bibia sa ge ne de no so no. Woni mu bi oni bibia. Wonu nso koko wait wonyem oba Ghana. Ena oba me ho say me obewo enti ope baby car. Na mse na baby car de se wo betimi aka kire wo unua be ma ana se wakuma no enti me mama kuma ba na me block no pe number for no ane number new number na de chat me be didi matem poto na mse me didi ni bie because uni ekọ no uni mu bi wa yo te se uni mu ho hwe wo sa be pe car ana se wo sa be pe ska free mo enam se magimi a me wo jimi do ma unua ni enti no wo be sa pe ska free me didi na tempa na no wanche no ena okoi to obone mame amane na omo se obi fra me bo mama na se e de asem na maka kira Kwiesewa na atem didie be na mse me nka bibia nkyerem na se ni se me to no chaate me se obewo enti ntwumadie no na wutie no na hyane so ema me se ene floral disposable handkerchief eno a ne se wato bie esu aketuwa bi kwa wallet bottom wo ba bia ekomo him na wo wato atwene wo pepa ayi wo fifire no wato atwene bia kama abre bia no watena pomode mo adaba ku bi ni hanky free ni bottom me se kata cheme kata echeme floral disposable handkerchief na ema wo sa enka bi sa pepe so ena wo mo ewo toilet roll napkins ene ne aka nyina enti fra 0243 033 Pastor Julius Akwaba amejoso ene ku Akwaba evangelist Akwaba top chocolate spread me to me toilet roll me su dia me ni bi me su dia dia betwitwa
metunya sada me so tie emre no emre pa enti wunya fetus bamboo toilet na yese moto na emro se foto toilet to the truth to as o ti ade no so person be so le o so person be so le ko o nya running stomach o ya na wo ba o ya na wo ba because toilet roll no emre onya de papa mfanya ho ama de bia na musubu ye bia wo problem onya de papa am for the hospital nyese oyetimi discharge we say me sama me na ha ya na wo koda ya no de ntafre ne nsonkron so di ahima o honto ko open ma kofie ye fetus ade no papa ne hia enti no ya fetus bamboo toilet roll no say moto no harsh chemicals aniti bomodi ama wo sa enka bi wodi to WC ni mu a enchoki mu wodi to mu ana ebram fe kama enti sorry no ye mana wo mu ko school na wo fo no ye fetus enkran na wo na apa bi etu afre 03022248843 03022248843 wo kumasi afre 0550 00090 00550 block B612/8 ata nkwa kwashi LP North Industrial Area ewo na obehunu no waji fido loan na dia wodi akwa tubi na wodi akwa tom chesa wo mra ho eno an se wa download fido app no ewo Google Play Store na wa dial *711*5555 hash *711*5555 hash na chesa eno an se wo kro na wodi akwa tubi wodi tubia no wa PSP track pound break and so aka ho eno no say the situation fra wa bia animo akoda no bo nanumo empanifo che say obia nom eye SPC short pound drink ya ohunu say ampa wanom drink ena yade aba koto drink si kire bia wo ba wie waso wa mama si kire yade diabetes and see SPC short pound drink the ba ya ma emase akoto enterprise edum pizza na Mompress Royal Ventures edum na Sachi Trading Enterprise oni abinchi VIP parking ya hwanimo Petro Bravo Ventures ewa Hinsan Estate Fre 0249017302 0249017302 Pastor Julius ma a chat telephone na opele was fantastic channel pa I think say enka ba ebo be ma brabo man kan ha dwen sase mo de bia meka se bia brabo aye boy oye de nipa da nipa obi na be bu obi na ye obi buafo obi na be mo obi free sabi ohiama ba yedie mu eti nka obi na bua obi ama no tumi ye bibie nti nka o charity any coffee story a nka charity de nka onye mfomso na emom enipa bi ti se coffee o ne su nipa ana ma nipa peso mu ja papa ye ne su nipa producer say nyande ma so we nipa boni foto se ko oba be se betam sika dia bra say or the bremen obisa question or the bremen say na me ho ache me mfa nto me ho ana say or the bremen say na me say hantan kasa say unika pre here ni oni kokwo enkomo ye no di nyina number 1 say what hwie sabia wujimi ya wajimi nyina de agu hama akoma afuma telefone nyamo say abranti akase wajimi onim ngansa ba be senko Saudi Arabia enko brentam sika famre wa so de be se fato me ho say sika ya de mani paso mato no ho say sika na ode ma o ya de ma se fato no ho kofi ade na ejeje osa no o fi akọ wo fa ban na ba betena ena se bi wo usi wa gedem wo hwem onu de eja se ena se onu so fa maju tisu wa pampa so oba wo de fa china ba na se oba so ba jin sika kofi oba no so ba so no ba tena ana so ba jin sika se wo fa na chi o se wo fa che wo ni ba te on de fa se bi sam fu na de bi am ka che ga na fo me mama se wo timi no ba te ya mba to on de be ma tena nye yo ho empra na mba twe yo eka abaya bo hu charity abo hu nyina checking na fabra minim se nko kasa nyina man ko be ya kokudo sem me checking ma de se o se me send de amamo 2.5 no kra o ka so sansan ka no so 2.5 only on 5 that me ka de ono o se aka o se de aka no hu nyina 25 cities near 250 no 25 cities 55 cities I don't know that can you know $25 I don't know see what the man no could
bedi di ni no owu a was say me munyina me wu a kan no be kwa kwaji sika no ho wo ya hand time mama me and member bebre so tesama Saudi Arabia from ma munya careful sebi musika na munya no momfa he omo no on say hono mo hyedan mu I say ya keju omo no 24 nti wunya ye caring kakra bia omo fi so betim do mo hato so munya careful na member ni bebre na tese kofi nsa so sebi wo magimi sebi wo mu opportunity sebi wo mu nim nyansa wo hweye obedim sika sebi asa didi wa ya se free wo friend na kwasa sem sia na beka ye careful na mo fom sika invest won your papa na mo ma me catch kofi sa story we me mani die che papa sika no adie ni nyara obi ne dey anko go ni say no ga such light than so obi after now what think what come mama so I'm thinking the next time obeti enka no da ni such light ni so the next time obeti enka no oga say dey agro fan sika bra no ultimate time says can you say na 25 million Jesus Christ Kofi ebi no ade ade aye no uko Dubai ya wo so buy wachi popra wo so dia bushia na wo so kwasia wo kwasia wo de wo Dubai na ba ka wo ya ka ba eye Royal Joe Park na chakra na ketutum de kama na mo to na bro Royal Joe Park no Royal e wo de odepua bra wa odepua tena wo so ache na wo ye woji wanye odepua fie eye Royal Joe Park na chakra na kebra ne tutu odepua se sa so na awo na wo pe awo wo ba wa de foi wo ya Royal Joe Park o Royal Joe Park mfa sem ni agro odepua be hawo awo so be hawo bra na be wo bra ne yetu odepua se ensem ntentan honhomodu abo edua ne abo wo bra Royal Joe Park ya wangraga jena jesuemu ya bense cheduma su rabange Royal Joe Park fra ya 0246 189021 0246 189021 anakwe Marco ye che tiefuo na ena ye dwada na eya na yesi ana ma ho ye mareho mibisa se mema ye moa wo mo na ye nyai yo ye wei wei ye moa mo hwanya ya moa hwanya ha ya moa hwanya mako panyino ya moa hwanya marriage counselor ya moa hwanya me say anami tu maafo mesraw se bema no nware wa emoa no me say Saudi bema no nware wa mon kan cho mo ma me wate Saudi for Lebanon for munni baby for we ye awiabo Iraq but mesra mo sabe mpredua sabe manusu simuna so mukona munya baby nkra musika sabio sabo mo fansha mo tweso mo fansha so sana lady bi ya ni sika ni nyina na tweso oba no kwa 300 million no ode bo ho asana wakaye esoa no chechire na wan na akọ ho dwade wi a no de ahye so no aboso ade o ye ya akopim se nyame ya adom ode ba bedru yiye e na ode ehye ase ye na ade de o ka kire ye na we ye twa bank aboso na wo beda akoso untumi nkoso ha mesira mesrama Rubber move on moso move on to so and you do other than so said yes messi kwasiane donso do wata so eho so wan koto a wo nhunu ya miemu a wo nhunu ye kufa eni manager ye kufu fu eyani kwa na guso etinwi guso ni nyina na ya wusika amamunya ni nwi sa akwa eye wusika na boso ya mo ho ya marewo sa wo bebra na be ma jisika no na wadi adentia emma mo adwuni ni enyini be ma bi wo ho ayemoa no mani hunu be ma wudu sika hwe na ofitiasie ni nyina wo na wo bra hwe be ma no nko a wa bra bomu nyina wo na abra be ma no nko a ha mo oba ko wa ka no kora nkyere wo da bra no fo no a asa ho nton no sa no o ma na ni je onum ni yie onum no fo ni yie district so ada odi ni onum fo no onum ni yie eto no wo ye ni yie ahemu no so wodi ni yie na nya sa de a ankan de wo keka no ntiasie ni ba bia
eti mesra mo akwa ne de nyame anim ni mako sɛ wɔhyɛ fonum sɛ wɔhyɛ ahamu sɛ wɔhyɛ turumu yɛbɛyina ba wɔbɛtua ɛnyɛ saa ɛyɛ mo hwɛ yo go too soon no adɔɔso wo ka no sɛ nka wo bia wa no wobɛbɔ dua wo nsuro adeɛ nananom ha wo de bɛma kɔmfo yɛ bia bɔbɔ dua mo wawu wo de ntena hɔ na hwe wabrabɔ yie na nka nyansa sɛ mo ntere yɛ ball center akuafo nkoni akuafo seminar no nkoni seminar waso akuafo seminar ne federal stomach ulcer anampokra sa fibroid ebeko ye bema wo sisi ye we ya hodam ni sansa wo dware wi honam ye ohene fedware akuafo seminar akuafo nkowia na de asra honam ye tu sisi ya de tu wi de be ye nome wo tipa ye be kwa wo tutu be contractors carpenters drivers footballers corporate workers no mo de ye akuafo nkoni akuafo seminar mo nyintumu na mo nyusu na mbebo mo nsam ade amame samdora nkwa center semen ball center blazed eba wo mo keo ubenya pi jeff eba wo mankesi mpole na esa ponfiku eba ewo kono wo fra richmond ball center was 0249 186845 0249 186845 0249 186845 Angel FM marketing department ubenya biatu papa mare na dwo yenchi atiefo ne ahwefo the radio asese ode ewura na otwe foforo mu ewi asina ko o ma obia ne boafo nyame ma obia ne boafo na wa huna da bia me kase ade achi anopai obia sika hwe obi botom obia sika hwe obi botom na sade ebe ya obeyi sika no eno na be mo aye kromfo ene be mo aye de ni papa enka kofi nka obuafo ni o charity me boa ka obuafo no oba wo breso obehwe wo obro enyamfom so ugo kan ya kotu bible no na bible se be ma na be ya adwuma ena ode ahwe oba asema me ma nugu so amebe kan problem ni nyina abeda me ma no so eda bi o wo obi atimi bua ne yonko so far say ye nyina ne ye kone de enka nya bone bare ne nipa bone for me hu ni papa me de me tu ma no a akogu nkrofo kroso ene se de mema Ghana for mema no ye ne se eya me de se ma egu Iraq Kuwait Saudi Dubai wan Afghanistan wan wo mu nyina muti Akoma o mutie papa o mu hwe papa ya ka kire mu Ghana for mema na moja o mu hokọ no o mu shafa mu kakra bi na de bebere no o de bako akọchechire wadwene onya boss wa be bia osika hye be yi di abre no no wadi de o mu ya no enti uba hu se ne ho po ba bwa di nya frɛ no a kekrik me na sand bi sika se nyam na me ne hwe wa me ho wa mram kapra ba bi buada sika obetam de abre no ebiare se oba be dura no afo no twoma nso no na nka kofi wa kokodo so obusa de se wo de brem se me mfa minni ana se me mfa nto o ma kofi asha se no ma ko obusa wo se ye nkyere ni se de sikasa kofi se wo ye jimfo wo nim kasa ba kokora unni nipa na obuso asem unni mu no but obuso asem wo tu chick obusa wo nim kasa no enso se ye nkyere obi kasa asem na ye wo de ka se kofi abuso afo wa ye be sere muntu mu ba ne fo kofi ni ma me wo ho tunufo ba ma bia wo ta di mercy ka wuwo eben kanka se wuwi anu asa kafo a kire no o se sika mu chumu ni betere ye pe obaje wudi agoro so a ba bi ode beko enti kofi mi sraw se no abogi se twalala si enu fe mi ka ye bia oto yum asore de hwe yie na bo wa bra boyi na nhwe ne betua wa ba sika ma no na ye free ye pa chaw na re ma mencha a TikTok family esiafo ai nyame ensure mo pa mama na papa ka me de me ma asem ade bia me kanie eni bible mu so oba fa sika ma be manni be ma ebesam na nim fifre na ode ahwe oba asma ke na nati oba o punishment ne se awo obanyem bo so me nkuno ene yense sane enti se ne mo pa mo ya nyem da bi mo nyembi mo me ya nyem na mo so mo akoma yesam ya nim fifre na kwase yesam ye awodu so ani akoye operation mama de ya ne so oba be do na be ye oba ni sei o se ka ma adi ni bie ya
ne maame na o gigi obeya baba no ka che ne se be ma ni binti o bua no na emu nyina eno na de bia o se me ma no mo maame tae abasha ko ne pa o mo tae di mo na chi o mu nyina o ma se ba o se no so odo be se wo se be ma ni mpo ye na de no pa na cho how se ne se ho odo jimi do be no gay bibia ye pepepe o back se bi hwe ono fo na wa ugina ona ma se be ma na e fe mama me se ma bebre ni vision o mo ni vision be ma ni so ni vision mama nim so obi so nim no TikTok obi so nim no Dubai be ma na adwuma o ya no odidi ma ho na o hwe na sa no onyi na o pema odidi ma ho ene ne 20 me kwa na no nche 2.5 say 20 cities na 50 pesos. 25 cities. I no ground send them right ya beje. Ya beti tiskano so. Mama me da make can say emma ye ma ye ni na ho. Emma ye smart. Mama ye ma me say men will stay in your white oh. Men will stay in your white. Me wona say no wa Akoma pa charity odidi ni say charity na o ma charity. Won say mama me dey ne say na o wa Akoma pa so anko be bo abema no. Na anko mo nyina nya baby papa esi. Ene nei ankwa ne sa ena be ma na di ni hwamo me de mesre se be ma no ni dimpo de se nana kofi lalas me so be ties kofi lalas wo se ebu abo wa wa se wa na ape na ebu wo ko bre wo se nyame ama na wa ba sa pai wo de wunya na de bre wo ma me enti we de honom de mo ama se wo de wo wani bi sika ma me nim se de ositie nyame be ma ne so ne be ma na afa abrabo no wo nyanka achi. Okay. 3P garlic no shama sanja tumwedro no be na one garlic one vitamins minerals vitamin C. Edra yan fancy just one yan fancy yanka. Edra ma san yina gya tumpreko pet Mr. Waden waste time kra. Kwana kwato 3P garlic Mr. no ebi na ebwa stroke wa yakase do asthma wafuna yakase immune system o pressure no so sugar no high wa ba wonfichi krom wi ya 3P. Dani eba Mr. Kwale na Capidan ni Angelos. Fepi wa kwa 0248928824 0248928824 grofa ye mojadro wonu mu a wo bedidi wo beda wo ba wo fiti krom nye no grofa be ma wo ye adwuma kakra bia na go teso ye di sika ba fie dia de anije ba empaso ne nyina no bomodi ya grofa ni o grofa ma wo sanka be the finest about tonic last year award en ye chi ye shane so Mr. ba kwale na Ashton Rom smart ebo boase Fredimens apedam pure leaf chemical ne ba shop nyina no wo benya growfine car no woduru wa said ye dom si guso no wotun sampa edro we die ye growfine for doctor was 0244 596532 0244 596532 Dr. Mafo Fertility Herbal Center awo na wo hwehwe na chese wonya bie wawade afefiem ye no fiem ye sa awo no ema waye bia ema wo ko Dr. Mafo hontia bomodi anesra Dr. Mafo Fertility Herbal Center obenyin sen sanso na bia wawo na so akoda no wotumi nante fiem ye no fiem ye sa akoda no nante no abono wonya Dr. Mafo Fertility Herbal Center wo ba no ebe nante bema wo so wo haw enemu nsem na afei no yade bia no bra doctor atonso esreso atie bisa abase wo by Presby School for Dr. Mafo 0244 411099 0244 411099 yanko komo fi apomode ho sembra okay abusiafo me ma munyina aha awie sene da me kanu ba bia wo awie a wo hwe me mu susu amutie mi e wo radio so no Rocket Clinic Limited ye wo Kumasi Alaba udu Kumasi Alaba wo so pepenina ye friend sika ye ne pani sika ifie no ana edi enhwe ni mum na sene da ye ba ye kan Rocket Clinic Limited ye di enuro ahodo maako enai abadwa so a yebeka ho asem akyerew ene awie edure edi kan no yato ne din se pakum capsules eno no eye ma sebiota frache mema maye mre ewompam mema amono yirim hia muntimi nyama sede se emema ana Janika 442 no so yema ema monsuso no mubumu nsa na mayase ehwe mu menstrual pains afeesu no esiesie wa himfio ema niema konkan ema ana vein capsules eye junsomu ene enemu eyade eduru enonom intino so wutie me na wo sa hawo bia enu amabobosu no pomodian se wonsa beka bi afdie twato kra no eye metfagen capsules na eduru metfagen capsules no
da no me ba me ka se ni dwumadi a edi pa ne se ebustu ye system no ebusu system no na afei susu no ye nkase ni ye nompemu adwuma enei nkase ni nompemu adwuma ba ko pa eye yade a yato ni din se sciatica pain sa sciatica pain na me beka ho asemi yade a ha manfo na sciatica pain no yaw efri wachi bremo kasen esane edi free woto ase eba wona kokom esane kwa wona ntu honom obon se entini no emu twetwon emu eyawo ya na saa yawo no ebi de ho a yawo a ano odin ebi susu ho susu a akoya yawo bi a wo fom kakra ho a na akọ na aba na ebi susu sometimes no eya na ebi de no ye ne se de electric shock bi wo se wasora no pa no de free ne to asene ba ne na kokko ni nyina no entini no emu twetwe no bo se wote yaw pa yawa ano hye pa na sani pa no ehu se there be yawe dia ano de na mpempi no etaye bo se onan left ana se right no na wote saa pins no ewum na menua se koba ne saa bomodin se onsa ebeka edura ya to ne di se metfagen capsules ni bi ebi de eye kan kwanhia ebi so wo so a enyini ana ama saa sciatica pain no wanya saa sciatica pain no ana obi susu wo susu a wono susu ne de no akoya kese titiri omo eso no akesefo ni pii no eya omota experience saa enema obo se na ne to ase ene ne na kokomo ne ntinu twetwene ne mu ye ne ya wote ya opa ewum ana ebi susu de eye adwuma ebi adwuma nipa no eye no adwuma no edin entino ama na chibremo kasem ena se efri ne to ase ba na twetwe no titiri omo tena faako eche pa no mo tena faako eche ebi a wo ye banga adwuma ebi a wo te store bia no ukọ adwuma wo te faako saa wo ye office work bi eno susu etimi de sciatica pain ne den ebrew ebi susu eye adrobafo mu twika akese ne nketo anyina no a omota tena se no mususu no eta enya yade sciatica pains no omota enya bipa ana de tosu biem eye omo esichire yare diabetes no diabetes for no so no emprempie bia nipa no be sore anopa na honam dodo no na ne to ase ne twetwetwe no mesro so wo sa complain we nyina bia na se wo sa niema hawo bia bomodin se onsa ebeka edura ya to ni din se metfagen capsules enene edura nei aba eboa ye maamenom ye papanom eyi saa ade ni nyina edi free ho enti ebia wutie me minim senya wo de ne esi ye o sciatica pain no ebi wo timi ye wa na wo tena se chekara na ye se de ananse ache no so wonanse ache me nan na wo nana ye titiriti ne mu ye du afi wo nsai untimi enko ne se de me ye me die e de how bebre e de ebro edura ya to ni din se metfagen capsules eno ana wo benom na eyi saa hawo ni nyina e de afri ho e de amaw eni ntimi maamenom me papanom me nuanom ba bibiara wo wo se wutie mu radio so anase wo hwem wo TV so no me kanfo adura ya to ni din se metfagen capsules no ana ede amaw eye du papa a eko etu saa hawo ni nyina obi so na chibremo kase no etutu no obi so kode kete so a ontimi enna na dwei no eyema akuafo eyema adwadifo ma eyema sojafo masonfo chesa carpenterfo adrobafo obi oye adwumadin bia no aduro metfagen capsules no eno ene aduro amekanfo ede ama wo se onuma ebeboawo eyi saa hawo no honam yawo na hawo afa obi a wobobo udi agudie hu dwumadie bia na unya metfagen yonko a ebeboawo ebema abribia no na ahoden ewo ho emawo boost system no na mfaso a wunya biom no se eye won kase ene wuno mpemu adwuma na unya aduro ya anopa mienu enumre mienu didiwie ansa na wanom na upe bia to so aba bia to aduro bia no onsa ebeka bi ebia wutie mi ope ye number anase nsema mi kan upe mu nchiremu bia number no 0248 88 50 40 0248 50 o frɛ no na engage ano afrɛ 0244 18
32 32 30 30 0244 18 30 32 30 enti 0244 18 30 32 na 30 enti ya number no 0244 18 na 32 ana 30 eno eso ye different number ofra 0248 na engage no afre we afei ye wo adura ya to ne din se pakum capsules eno eye mema ede no bema wa ye mre e wo mpam bema ono yiri hia untimi nye wasede se bema da no ye kan se bema de e wo se utimi ye wasede se bema ntini wo ye bema obema ni mu aye mre abribia wo no dofo oyiri be hia no de se wasusumu ansa na hode abam misropi ene aduraba adura ya to ne din se eye pakum capsules no eno no ebeboa ebeyi saa wo nyina obema no mu beye din emu beye du ode oyiri chia obetime gina wona so ache obetime akọ over 20 minutes akọ 4 to 5 rounds bonso oba no na nani ajo sa a miwura de wodamu sununko enti minua dofo a wutie me ba bia wo bia no a wo ikunu ayemre ewompam wontimi wani engine no kanfo adura ya to ne din se pakum capsules no ka kire no wonkope binto anase wa okotoma no se ne be ya wososo no empaso agro no wani ebetimi ajo na bema se wo topakum na tometfagen capsules ye den e ka ho se ne be ya ebeboa wo ama yare no ase etimi etuntem e de afru nipaduanum ana ema so de ne egenike 442 oba ubu nsa na wa ya ase eriom e ya na emprempie no yenua mu ma ne bi wo ha bosome so a na atuno ne su ani areho won de ka ono nkona nka bosome de me ibi nso da se obebu ne nsa because abribi obebu ne nsa no yawa okomu no ya na eha no enti oba so wutie me na o sa hawi bia bomodia se onsa ebeka eduru a ya to ne din se Genike 442 eno no besisio ebemo ayi oba asima ebema niema bia timi akonkan ayeden e de amount oba esasiesie wa hemfie ho oba bu ha nsuo egu no woye ya na nasiafo misro uyo oba enka wo ase a yusu Genike 442 na emwa na nyi sa ha wo nyina ayeden emfamfiri ho amount oba so to Genike 442 na ya na wato metfagen no so ayeden e de aka ho bi se ne ebe ya ebeboa enue se wo pebia herbal shop baby biala ye to aduro bia ne pharmacy ukwa wo so ope aduro ya to ne din se metfagen capsules Genike 442 pakum capsules eno enwe nyina no okwa eyade a onsa ebeka bi ana ven capsules no so yema obi a wodwunso mu hawo ene enamu yade se uye obi a odwunso a obre odwunso ntentem obu ha otimi ko gina ba bi obetimi yini be mo bedwunso adwunso no emada mesro unya adura ya to ne din se ven capsules na eno so eye se adwuma no eyi sa hawo nyina edi efiri ho enwe se opebia rocket yaso ye wo kumase alaba udu kumase alaba also pepenisi ko sika fie no yene no ene di enhwani mu ewu kumase eho ya ayaresabia nti yade bia ha bia no ode baso a nyame nam yesu ibitu yade no ase ede efiri so afei enuo no de wode wani kire ba bia to aduro bia na onsa ebeka bia number ni nie 0248 F Makumamu Sam Jumedi no na wuti Alaska Star Enterprise original wallpapers ahimfie no wanti tutumrika kwa manamoto neko kumasi adum installers no mu amotore makomako no wudru Alaska wo se wo pe original wallpaper wudru adum ankoto wallpaper wo ba bia ade enchi wo bakọ na afedi na eni apa Alaska Star Enterprise adum wono kwa na ton wallpapers ya afa design colors no ejina mu ne wallpapers FSA and into one friend was 0554114878 0554114878 Carasic Ventures Zahara Mr. G capsules ni yadiaba Zahara man capsules kahubi and afe hindi aba Mr. so eka hubi na Zahara Mr. G capsules no what the Mr. Banum G capsules Mr. waba and sansa gu bamu and any kuro bema ebia gu bema wonu kuro wo bema wonya kono gonorrhea syphilis
agye ho abaso wa ba candidiasis agye wo ba no bu abaso ne me kwayie fa G Zahara Mixture no nim G capsules no na mienu anopa wo de fa G capsules no mienu a na wahwie ensuo no tonic na dia nom anopa awiane anwumre Zahara capsules de eboa ma ba magina ne nan so papa wo bo adwuma 24/7 na nonombe hindi eba Mr. Malaria fever typhoid diabetes ni ina so e balance blood pressure ne perfectly Zahara enupa no ne frɛ 0246 348334 0246 348334 kanshi dragline heba ne pharmacy shop biamo enyana na ene ubetu kwan hye so emame fly away travel consult UK anase Italy Dubai 1 year working visa yede ema Canada and apeso ko normal anase express ya ne border from ya do ko de nyano website and passport fly away travel consult onua wo mo nka wo mo gye nkrofo sika de mo fo mo ntu kwan ne ho enu ntifo akwantu ohun sam kodan go bia fly away wonu wo kumase bonsuom Ahinsan Estate wa kumase Ahinsan Estate bonsuom wa frɛ 0543 888773 fly away 0543 888773 health alert clinics awo pa yaresabia ye papa ya kyese ye di fidie kukudam ene a doctor fo onimu de sa yade a eye health alert nti yade tutu na wo de frɛ health alert se ya emame e was 0242 518893 0242 518893 health alert yade ben stroke typhoid ana enamu sa yade ulcer wo prostrate ye wonam ya anampokra se wo da na dwo wontumi na white ana ya no ani so brew health alert ashaman one queens hotel di hwene mu Medina post office oben first Atlantic Bank do kasua Crispo City Junction oben block factory no frɛ number no a mede ama no sesia no health alert for any enkomo na bibia ebekɔ yie pa ede ama ewie Dr. Gbadema Herbal Center, yade Gbadema garlic mixture no aba, yade garlic prakasa lime, and a natural herbs, and yade aye, Shannon so emame, say and no a stroke or cholesterol level was through a fu, and aye kapu, it was here, big man capsules, no, a boy papa, and the same bema, why am one pemwa would drop another, when ya big man capsules, no, nom, any Gbadema co capsules, no, a boom, bema uba boy, Juma Begina, when I should be a bear kama, Gbadema co capsules, no, yam tim. Etuning na asekoko ebetu ase adiama bedema ladies capsules na Emmanuel muntu musuna mfom sabrato na emma kwose kumem won anya dry anya clean na NCSM na anya tight na watumi di agiade godash powder na capsules no wobi a wo asma eyade a ehu enu nti wobi anombe enka wo kanshi dragline Tenable Center enka ya shaman ekus na fe wedema pharmacy kanation ka tribe of Judah mu benyabe Fred Dr. Gbadema I was 028288788 0248288788 na ma onsanka bia ni da so e ba clinic de wo mo specialize e wani yade hwem enu nti se ye ete mesre wada ye glaucoma wani so e ye risirisi e ye eye cataract eni ya eni yade wo pe ba bia ye tutu eni yade ase eni ni pedua kania onua mo ani sei na shane so be ko eni da so e ba clinic henia fibroid diabetes and monka pressure hypertension sisi yade stomach ulcer be ma waye hepatitis yade ben ni o yade ben eye ni da so e ba clinic enkrai tabora alhaji wala kwa junction kuma se patase brother man kwada so estate bunu east tachima na hafu go so woti region friend 0540 864232 0540 8642 na ene ndi da so e ba clinic eni komo cafe for se talala cafe capsules no yeni ene be ma low sperm count o be ma na de chiade say na no ana ensuon sansan bi egu be ma ho be ma wo low sperm count oba enka wo ho wakoso kuma no mu abie e ho nche biem wini feelings umfiti kromu nye cafe talala wo benya bi wadane ye ba kwale na capidance ma de bo so wusko bi nkoko Fre Harriet I was 0207 1838190 0207 18381 na ma wosanka cafe capsules no ebi na ebebo ye twa ye homra ne enko ahoma no so abrantie we na mesia de number foforo e frɛ me edidi mata na mso madidi ni bi na wosena wo jimido
Emma ni no are odobe na na de do no say like odo me wo man no me kra me ntiase because me no like no pe bia no me yema no so to me no to be ma mom na unya adwuma bia enso na me di wachi wo mom eye de be ma ni pe bia de ma no na say be ma ni mom ye de wo pe e de ma no ne pe no so bi o kra o ka say onifu a na ma send iska ebi okra no akoton phone no ge ne ka chem se me send iska bi ma no okoton phone no esan eton ye me so me be ko no me wo ye na me san ko school nti na ye kwa kwcho ma me to phone ma me na me ja ma no ge ne ka chem se sa phone no kra no ye den oton ye na me se me dem no se akronfo ye den awia timi de minim se bi oka se yekoto we a na oka chere me na me de ama no ne onu nso ko Dubai na bibia ji se boy no na kofi no ko Dubai bibia ji se me omu hia sika asem kra ne ma me se frɛ kwa na abona ma ne no afrɛ me aboma amane ebi wo kra na omo akwaji obi fun na omo afrɛ me okoye no ko visa change me send this free Saudi Arabia de bagana na omo sa send man wo Dubai ni nyina no ma me no papa te ho enso ni nyina me na me ye enso ma me no etimi saade na ye me ma me timi gina ho e ma oba no kof o me timi nka se me na chinchan won ware me da bi but wu nim ayonko fam e wo me no oba ni ntam se na wo ma me wo si bie wa koma mu se wo pe ma asem na nke ni kwan se ne me ye ma oba no ni kwan se nka wo kra wo so so oba no so kra ma ne ye sa into onu omumie no se boy ne ba Ghana we bru be 2 years o so okuma se be me nim ba bi owo ma me no sika ne de ma me ni mu bi boy ne se obetua enso wo ntua den no ma me hu bi se ma me no me sende ma no a maami ni no me frɛ maami no ebo na mane se bia maami no ka se akuya kofi so otu kwan o okɔ ha o mo ache no bi so onko because of na kwantio no enti send this kan ma send agent ni so obedi say se bia like o kɔbɔ ne ho ban like se bia o betu kwan no se kwan be bia na se bibi se no enti se bia wo kɔsɔfo a na se okɔ konfo ho a wo ho wo disika se bia enti na ma send ama no agent ni so obedi say ya na ma send ama no visa change cry or call Dubai kwa visa change me send this car every Dubai e ma boy bi ansa na boy ni ko ya ma maami ama na send ama no wo Dubai ho no me send this car for Saudi Arabia eno no ya sika san wo send it to wo send sen e ho no mu twa me ka 900 into e bedru Ghana 1001 e bi o so 1002 na ma send ama no minyi bi kra na me dia to wo wakatua no obosom ya akatua no e ye tua mo ka bosom ya na wotwe okay o mutua me ka bosom e bu on so na me madam 3 months 4 months no di ni na boma na ma send ama no wunyi bi like wunyi sika ni bi pacho da bi bosom me so na wo gi wakatua wunyi sika ni bi na wa send dia ma na kofi pacho ani but when you oba kire yen ma yehuna dia na like a one na kofi ho ya wo de do no asembe no okagu asum komo ben ma yehu because some akoso ya magi mi si bosu mi sika me ba betra akasa ma me ko nwa twintintini medru fie kra me makasa mo adam buofu kasa tintinti na me gi mi sika na ma send dia ma Mr. Zedudu ada one boss ngu manum won tutu me pa chaw edie na wo ye de ma wo a wo yes I to me the minute time the minute hu ka yes me ne ti no fun we no de ama me ana se watch we me ni bi sa me ni sa nka like onye me sa bi say on say no be ma no ba ti a nipa no ehu se wa ye bibia ma no nipa no hu se wa ye bibia ma no but ono no de onye bibia e ma me wonye hwe mfa ma wo hia no wo kumasi ana wo hia no akwantu okay me hia no like as ye nyina na ye free no for ye kro no etoto aso na ye sa ene like agragro sa na ehu ye hu north se hwe ho ene ye di hu ye hu nti like na me ko no ma na me parent no mo print no mi ja ho ko na me ko fa baby san me nti me wuwie no na ye san ka bom woni kofi san ka bom sabre na wuhia kofi no wanya mfie be san ma yehu betimi mfie no di ntia me bisa me di me per point bi afri mo no wanya mfie san oba na wuhia Akoma FM na wa class 6 Akoma FM
class 6 until now we be 14 years now benya now benya 14 years enti you Kofi na a breaky charity wo virginity ana Kofi na breaky wo emotin ko botin kwa yente ye bisa question because ye person ye nya on the break of virginity wojidi on the break wo enunti na wo bu do ma no because you are a very beautiful lady na enunti na wo bu do sa de ma no na say Charity tell me mami hunu di enti a wo do ne sa yanko Minim na say like na me dono de na me dono but minim ni ntia na me dono sa wonim won to o mauska o mauska won to hwe ma wo wonya shopping ma wo sa bre na wo me plan mitimi ye aduane kra free ekrom ma ka de brand won onu ni krom no free hin na okay start che me ni nyina mu de na wo ye ma no ni nyina che ye okay wo free o mo ho no ma ase kro no se Akoma FM ase kro no eto aso wo kro ban kire ye se wo free ye wachi ye wo ye krom ni ye sui ansa na waba sui nkwanta ansa na waba nkonya ansa na waba mo FM ye kwa mane so ne fa calls kakra na Grace Gift or doctor ni madness ni ankasa ayare sabia Grace Gift tutumrika nebra yade ban kuma so school junction one owo enka ni wachi mota o de 0543 320030 Grace Gift 0543 320030 di ni ba bia frefri Amako Mema na yankwe education media ni kwaje poko mi kasa fira to sumaka empabwa papa ma me nyami swa eni adwuma wo ye mo magan onu mpanu fu ye obeda fo no di awe na kaka mo kanze ye ni be ma no encho dun to akwon mprojo ebe yiri ye ma bro save na kaka sempa be kwa na fatiro oba ba no so ba e so oba na never so oba you say now also taking besides our open house high one person be space can be any other man where okay kasano yes no be o me ti oba nti sika mano nyame enhra we ni ba bia frefre na pa se Muhammad Bachi Akoma ko se fia ma yanko ante sabi ko sam tar yani yamma ipa sabi ani yesu yen sasa Allah sabi gimi tuso ko ma ko ma ne hu the two and the sugar up from the sorry, the biggest you are for. The two do tag about says what I was saying now. No one is a car, none of the commercial because FM. You know, so what to 21 of the case in our record. Anyway, you got 21 of the case in our record. What is the your back, Sabi? Let's the boy, I know. What they want to be an answer. Someone was never to go after Bobias the book of Aquabi. $7 against us all. Against us all, so do I. Shown the wire, I know the Udini be a frefre. Mina bako chama ho. Ya mi do so yanko a champa brofin kwa mo highways fatum ke o mame. Mina ko minja wade. Na obako sia. Ya be sira ye mia be mai. So, u be pass pepe bi aka. Ka asebo ya wodi di obe efe. Obi akọ tena sa wudi. Akoma FM. Na wo wadi sika di nyekuma aji. Me brofin ma ni bi o. Na wo wi ahweda le ya no. Obako sia be sira wo ba re se. O me ja se kwaja o ma don ba ko fe no sugar wa lodu awo kwantoa o ga no kworo gubo bia wade ya me nshira papa we di ni ba bia frefre ma ko yankwa amma ma so juma pa mo yedo asante man ya me nshira mo pa ma ko me di mo du abre fantastic patati ti so pe mi dia ni kwesi ewu ataku ba ma ko abranti we ni mo papa na o you yeni so bon proud we need to on so ka abensam na ma ko ba we odofun ben no na wa ko Saudi the child abo so me what mean for me san kan wan si ku am ni nya be bre me mpa enye wuku na ma ko do bi san ko ti you ntma ansa se we yo ba na ni be ma ti no do ko du so nya de bobo amane se ru am do ko du ti fu e ma aba o me de men man na ma du sai e bi no na abranti yes ni o de oba we ko du so ni say ma ko o de oba na ko du because and some of course the matter emu o yere
emu awrem papa meda sepa midin the Maa Akos program ni Akoma mu nsem sabre dia busua pani Samia champion na ya krado mehu so onu Akoma FM ni achi wo so ye makeup sanka no be fe pa no kwa abusua pani sa wo no wo ye champion wo ti ase aha nti wo de ye bedin komo ba nyame sha wa che na me ye makeup ni bia ka bo sam ye Maa Akos Okay, Abusia Penny Samia Champion is up next with Akoma Sports. And we see Bombardier Transe, Nafe 18 years.